Ia whatalofa atu le paia lasilasi o so tātou atunu nei tai au. Ia o le tātou pokalami masani fo i o le Maleifua-Mai, Australia, whapea fo i tātou tio tātou atunu pele o Samoa. Fionga ia atatanoa te sā na KFM. Ia he nganga maulunga nei tai au, ia mua pēna si i le vi inga ma le whaftai le tua. E ni manatu maulunga lava, ia o tō mō se whainga malolo. Le lenga mai ana pose o mene tai au, i leo tātou whila i lunga i le lunga le while mū mene nganga le tua. Ia mi ia le tua, o te talitonu vai ia. Au le vete foi tātou po kalame, i mu whena whatalofa tu whitu langa pa ia, ma maru pia na masania i sio tātou atunu, whatalofa tu leo whainga mlenga to tofi le tua mana e la to whale tua, sui sunga o whawhengainga, me foi alo whaalpenga, rupe whaalele tāra lei, whatalofa tu foi sio tātou atunu pele o Samoa, ia, le whioro o whionga le tuiaanga, le o whionga tu Maleifua-Mai vale toa, so la vi le dua mana o masiofo, e whatalofa tu foi le peila silasi le tātou malo, e le tātou palemene, ia whapea foi le o whionga te mai tai palemia, ma vanga whapai, ia o le fast, whapea foi le o whionga le tai te sili atu le epa, tai tai o le tuangai o le HPP, o le mamalu mawalunga lava, le apa ia mawalunga lava lea, wa ainga ma la tō tama, ia o tama foi ma la tō ainga, le sauwha inga Samoa le pito i luma, ia te oetu mumpule, i tu au ma la tō wa ainga le tai, ma le ba a fonti, le whaangaro foi le tātou uso mai sa sa e le whioro whionga le kovansili ma lau masiofo, ia le maota i lunga ma le maota i lalo, hari im te mai tai senate porcentoa, ia ma malu lava lea wasua, ma le vai whanua, fafo, mai tulangi sa ole ma sa le ambua, ma le lau niu na sa e lua, lea whio whaatui, ma le la au na mutasi tō tō o whale ula, ma upu ia te ole mo tu sao tō pa ia Samoa. Le ma whai o na alofia se te me whia tot whaatalofa, al tātou poklame nei o le Maleifua-Mai nei tai au. Ia, whatalofa te fua le lasi o sio tātou atunu, lo whapenana mai mua mai tu e whia ne lau langi, ma ro lava soifua, ma lo fua le langi e ma, e whalenganga maulunga le tātou le o to e po fua se lilo, o whina le whafongaanga le atunu i tu e whia ne lau langi, ia wa whaina fua sio tātou atunu i le whamai o COVID, leva, teimi o tātou talitali po a whea ai ni whamai leanga, ia mene fui mala whanatula si atu atunu. Ia peta iane, ia mungu fui tala whasalatua, i lungu penga te whailangi, ia ua whapenana a fia si o tātou atunu. Ia se teimi o iluma, ona mai le sili poti, mai le awhionga ni atatanoa te sā me Samoa, whapenana mausali ina ai le tātou ilua ina po lea lea te lea le awhianga ni teimi, ma tautonu o le maota Samoa vi ino le tua. Le moto a te le da vre whainga si o tātou atunu. Ia tātou tū pēlu mo le tua, pēna whai atu fōti whatuanga tātou mauta Samoa vinga le tua, ia mna mia lama tātou tatalo, tātou nofta talo, tu whatasti o tātou loto ma tātou anganga, ia whapena o na tātou pātangsia le anganga pa ia o le tua. Ia rau whangia, o mea nei ima lava, o mea mai i le tua, tātou nunga tātou pokalame, ia o hei foi tofofonga, ia foi mea whapena an whātonu ai, ia tātou, ia o hawhi ngā ruenga tātou o lo whai whawhopolare tātou, ngā ruenga o le hawhai, i le mera watuku mai Samoa, ia pio fisosuana le mauta Samoa vinga le tua, ia tātou whātou ato le leo, tātou mawhawhamana i tātou ainga, ia wane i whapena, i mo i lau o atu COVID i Samoa, ia wane i o atu tūlanga pio na iei tō tele o atu nu, o e ua mani diu wai, ia le nganga le moto Samoa vinga le tua, pokalame Maleifua-Mai, ia a leia tapua inga, ia atonu a mua awhia si o tātou tunu, ia e longa e awhia i le tūlanga pio na masanini whamai le anga ro ta apel lau lang, ia le whatalofa na, o le awai mai le whionga le tau sala tātou pokalame, le sunga ia in ia ona o tūlanga le maalofia, salpo le aso tai au, ia ai leo mawhatasi atu ma le whionga i le sao, ia le whionga i le mtua langa sāsi, le whionga i a tamon pepe, ta whea mālii tonga tuki sopo, ia o ia fui se tasi o ta mālii, lo nofo i Melbourne nei,
ia le wasiasi mai a tau ia o lo uso ia le fionga ia tamon pepe wasiasi mai nei o langa malanga e watu matwhalitua i lunga i Queensland i tusa poi matulanga fo i o whalawalawe o ainga e rere manatu maulunga la sau tato pese le ino whatalo whalo ia tu leo tato malo i lunga o tato pokalame nei tai au a mes tato pese na whamamole mai ia pese na mai le au fe pese le sino al file mu ia maneo fe pese o le sino al file mu ia lo fa pena ona pese pese tu nei isini au se talia ia ele tanto no le manatu ia leo le fatala fotofo ile pa ia la silasi la tustusi ni nei tai au fa mai upo nei pese sili la wolofa ia o lo tele tonga fiti o lo iai ile li ma to te fia sau ni nei ia le pese faaftai o le viinga na le tua ta saunia ma te penaina le fai pese le sina le fide mu mai sini au se talia nei tu la ia pena fai atu fo i le temi vasola ia ua iai tato malo wharongia ia le tato malo ia o le fionga i le matua le ainga sa asi ia le fionga ia tamon pepe ta fia mali i tonga tuki sopo i mai le rafanga o vaipuna
ia maninu tele o moata. Nei tula ia whatalofa te lau whionga i te sao. Lau whionga le matua le ainga sa asi, ia poro whionga fo i taman pepe, pe ona lau si le fia hai. I nei tula. Ia o te mua ia whatalofa atu i le whaatonu o le tātou polkalame le nei tai au fau, i lau whionga tole fo. Ia o te whawheloa e tufo i le paia ma le malu o le tātou atunu o lo whapenao na maua mai le tātou ala leo i le nei tai au. Tupu matumali. Whai launga mwhare uporu, e mes fo i whalitua mtausi. Mei se le malosi o le tātou atunu, tupulanga ma whanau. Ia o te whatalofa atu le suafa manu malo o le tātou wali pele o Yesu Kiriso le nei tai au. Ia whamaro so i fumaua ma langi ma. I le tātou polkalame fo i o lo whapena o na whafonga mai le nei tai au fau. Ia marosa nua lau whionga sa. I manatu whai a tamon pepe si o whatalofa tua si o matawa senga e manua le i tātere i a matalita polkalame nei tai au. I whatalofa tu fo i le a whionga i a Manusina pe Joseph, good morning. To le forma in u, va pe foi mai fatalo forte tato pokalame i sini Australia nei, i va pe na fatalo foi pe mai luso ia ata noa, le fiong le ata noa te sa, va tai lava pe Joseph. Ia va pe foi ia ile te mai tai la leia miti Edwards, good morning to le forma le ia sunga tau sala foi ai u Mike. Ia whape whai tātou pokalame a me se umalawa tātou pa anga masani. Ia whataro whatu fhoi le whionga ia taman pepe. A whina le tawhia maalii, tonga toki sopo. Ia miti, ia o lewa i nei le kamikiki mai meliponge. Kulau le swafa e. Ia le whionga ia taman pepe. Ia whataro whatu fhoi, telenga ia mati, malanga o maa. Ia Maleifua-Mai ma oto vi inga i lau whionga tole fua tau sala in Whapea fo sunga tatu engineer ia Mike. Ia whapea fo ia le atata noa te sa, pea whai stemia o mai, whatalofa nā mai le plenga ia mati mnanga mā. Ia whapea fo ia tina taiana, good morning to le fua mai niu. Malo le usu ma fo i whamalo si netai au. Malo le usu tina, malo la fo i le mai mo mai, malo fo le on sai. Ia whapea nā fo ia le sunga ia bird whamai ia whamanuia le nganga le atua tātou malo Samoa ona o lea ua whamaunia ua luas fulu a fia ko ple Samoa ia whaptai mansina bird Joseph ia o le nganga lava nalo ia tātou nei teimi ia mo i lava tele tai au tātou tatano ese nei tai au ia whapea foi le sunga ia whaletoi mai i New Zealand i lalo Wellingtone whatalofa atu to le fua whapea foi tātou malo ia male tale ia Michael mal whaafunga anga ma moto sa movi ingo le tu ni tai au manuia whaftai tele lava ia te orta maa whaletoi whatasi mai ia tina taiana ia ua luas furu ia tangata ua mamai i whamai i Samoa whaftai tina mo le update ia whapea foi le sunga ia tau moli whano ia whamai talofa from Utah tai au manuia a inga malosi le moto Samoa whaftai tele mo whamanyanga tau moli na ka arona pi ia le tua. To le fōna te pau whasina whapea fōna tātou malo wharongia tātou insinia ia Michael to le fōna whaftai arona manuia whinga menga nei aso ia miti Edwards ia from village mota ia le whatala whamai miti lewa whionga tamu pepe. Manuia miti. Ia. Sina taiana, ia tāru whāturu da whionga i le sao tamon pepe, ia, i whātalo whamai paanga le moto Samoa i da whionga tamon pepe, ia, e longo fie lava ia tamai tai mai nai ma, dato mapa, ia, papena ana, le nganga maulunga, fia wa vai mai da whionga, whaftai wai fia tātou pokalame, ia tā whasalau ti, tā uan tau mai i de mawha, ia po le fuakona tātou i mo taa mai ala whake foi mai puna nei nu umane iei ia whatoia le vini whapea foi ia tātou i matau tuuta, matau tai ia whasolo tu le lapito i apia le lapito i whaleata ma nuuna apia uri ma nei a foi na le fia wa su mai si umatu al whatalofa lea ia lilo fotua manu
tamaita ia Paula Banks, whatalofa atu I lua fionga tolefua ma tausalainu, whapea fo tato paanga masani vi ia le tu ni tai a fo. Lilo fotu amanu, ia talofa atu le moto vi inga ni tai au, ma soifua maua, whaftai lava lilo, whaftai Paula. Ia heni e tonga waia, whatalofa atu I ni tai au, soifua, le Maleifua-Mai, tato pokalame masani, lo fionga tolefua, alofa tele atu. Ia, whapea fo tina ia subale whalawa au, whatalofa atu I lawa fionga tolefua, ma le sunga ia Mike, meise le malo wharongia, o tato mafuta ni tai au. Yeah, welcome on board and God bless. Whaftai lava, a subale whalawa au, whatalofa tu fo'i, le fionga ia whalawa au tau maia, ia whapea nā malo lava ia tau e tamaha, mo pe te o malosi fa pe na nei o nei le to ia so to ro soifua ia matatu mafuta e suro le lofo le tu lunga I le tatu pokalame pen masan ia sunga ia baby Britain fatalo fatu ia to le fua male malo male tatu malo fa ni tau manu la tatu pokalame fa malo I fa talo fatu fo tatu pa anga masani mai I New Zealand nei e malo la valen sai Toe sabusa, good morning to le fua, la sua tau ni tau fou, whanongo atu hindua pokalame, I manueua I Aukilani, whaftai lewa toe, whamanua fuili e tua, I lo whafonga mo se tatu pokalame ni yaso, siene se loti, whapena mana tatalo, ia mana hate tolu, whatalo whatu pa ia mana malu si o tatu nuu, atu nuu o lo ilunga tatu Facebook, pule apio fōringa, ia wale mawhaina o tuaile tilo to le fua I tatu maftanga. Ia nei temi a taman pepe, e ina whaiatu se temi o tea. Ia o fia lava ma whasalau atu mula uso mai I Melbourne, a ngā ia tu lunga Queensland. Ia ua whaiatu ia, o re hela pokalame ni tau, sa ia tātou roa siwa vai meire tu nuu pēseu so to le fua, ia leo sau wha ia tu le whiunga ia taman pepe. Paftai. Ia le nganga maurunga nā whatalo whatu tatu, senga ne tau e tu langa ese fu ya fo linga ne tau tatu mo fu tala ya se temi tau no ma tatu tu stala ya ata tanoa ya fa pena non tatu mo atu aire le melo ya isio tatu atu no po se update fo tatu atu no ile temi ne tu la taman pepe ma lo la ma lo se fu manu ya to le fo ya tai ne ya no ta u sa lilo manatu fa pe ai longa ya pi atu le fōlinga fōi le nei au nei lunga o le tātou ala leo. Ia ai whaftai ma whai ona mo le nei ia whanau tāua fōi. Ia mesi fōi le tātou au le tātou wasenga. Ia atonu fōi le tō tele o le tātou wasenga. Ia o te loa leo toa tau mate mai ma titilo mai. Ia o lea e tū mau ia fōlinga la titi o le tō ina nei. Ia ai whawhetai ua mo le nei ia whanau tāua mwhai ona ta fitu fa ia foi ia ma fa so ai foi lunga le tato por kalame le nei tai au ia ai da tele ia tu foi nei manatu masani foi pa fa pe tato ma lovon ndena malanga mai me pone so fala la kwa se meti ia fa tai mole fa facilito le fo ia le ai wa ato nei le lima tau sanga wa ele I mo ala va se malo longa mai fe au manga luenga pe ona masani ai ia a o lea na o mauela vanua. Ia o lea lawa mai aso malolo. Ia le ngata fo I lea, ia sa mo fo le mato wa inga I le aunga o le nei wha ama I o COVID. Ia wha wheta ia I le alo whamaleanga le o le tua. Ia wata o I le mea. Ia wata I lo fo ia e malosi a tātou e malosi. E mwhaiona lava tia le I le wha ama. Ia sa uloa le au le aunga lai whamai. Ona o si o mato wa inga e mau e esma. Ia lea lana o vai ai. E le ai e matua e matau tia le whamai e o loo. Mau e lenga se ngase o le esma ma le toto mau lunga ma le tūlanga whapena. Toi titi lava whaina le soifua fo I o si o mato wa inga. Ia e whaftai le lo whamaleanga le o le tua I le. Ua mwhai na to e mo le malosi o se matou ai. Ai o lisi mea o te moli mauina I le whaamai. Ia wa sa whaatope atu si o matou ai I le whalemai. Ia sa o se price I le boa ma o atu nei le whalemai. Ia wa tumuta I te le alofo le toa tele o tangata o lo whapena o na
mau e whaamai. Ia au mau e le mea na ua le e se mea fo mai ma teine fo mai. I Melbourne lea. O le nā ua tawa ai ai. Ia, pe ua toi o le mea whanale a tātou a sanisani atu le whalimai. I le sio tātou atu nu o Samoa. Ia, whaapea whai mai a watu whalimai, ia e watu e whiola, e watu o tia. Ia whaapea nā lava le ia whalimai nei atu nu. I le teimi nei o le whalimai. I le teimi nei o le whaamai. Le whai o le toa tele o wā whaina i le whaamai. Ia au le eise mea mwhai a fō mai. Ia mateina fō mai. E mwhai o na whai ai ona o le toa tele o le population. Ia o le mea lana ua ta whaaftai ai. Ua mwhai o na toi whaafo i le malos. Ia o leo whaau mai ei le tawhanga toi titi lava kento le ona o leo wa sau whaafil whaamai nei New South Wales. Ia mes foili ia nisi stete o le nei atu nu. Ia si au lea mo le mawatu to le fōa. Le vaenga lena ta ua whapea lena suru atu le whalimai. Ia lea lana suru atu ia le whalitua tu dau lava ia tamaita ia peta. Ia na suru atu le whalimai il manatu ai e mamamai se whaamama venga. Ia e te wala atu le whalimai. Ele ai. Ia o whai nei fō mai ma tēni fō mai. Ia ele ia se lato mea e whai ai. Na le whawhile mū lava ma. Rongo venga e side ia lo mai. Ia mai le whali. La tu langa ia o te mon mawina ua o latu nei wa atoa nei le ua afa aso wa ave si o mato wa inga ua whai atu nei tamaiti ave le tina i le whalimai ia ua u te i ua toi vili mai ia ua o latu nei ua toi piti mai si o mato wa inga ia o whai mai nei a tea se wha mole mole wha atop atua ui le whale o whi atu o lea ntao mai le whalimai ta e maua i le fsosoan. Ia au lea o vea mai ta te top i le whale. E le mo se fsosoan i a te oe i le whale. O le mea la lea. O loa ia sa wha top i lo ma o le whale ma watu ia penando. Ia ma watu ai fo ia tūlanga fo i peo na masani ai i afu mea wha pena. Ia whaafetai na umalo le i tūla. Ia wahala masi o matua inga. Ia whaafetai le lofa le tua wa ai. Ia le ri. Ua toi fōlinga si o matua inga i le tūlanga ua mālosi mai. Ia o le mea na ua upo. Sa watu o whai tala i si o matua inga. Ia o le nana watu o le whalimai whaapea e te mapu ai. Ia o peo o toi mawhau si tātou whalimai i matoa tua. Ia o tele o tangata fia o la tu tato whalimai mo se fsosoan. Ia e watua e a whaina, soi fuai. Ia po si au ne moli maule tu langa fuolo ia i whalimai nei atu nu. Ma lo sa no do finga sa. Ia te manatu. Ia tu nanga na sa telefoni na tupu mai si o tato atu nu i nei ia so fui utua nai. Ia me se whaitau sa ngā watea. Ia mele le na matu le mai wa tu ia le vai tu rau. Ia po le whao po le. Ia matu le mai o le ngase o le au. Ia po tu ia whurunga au se whao po se mea mai. Ia ele mea vai tua mai le mai wa. Na la tu sa valvali tu le mai o mai ia wa. O mai le mai le pusa o ti tu rau. Asia. O na le tu nanga whinane le mauti noa. Ia anei la aso. Wai ele suinga tato whare mai. Te mine wa te le atu swinga tatu whale mai ona o le anga le atu fo yo atu nui fafu tu lai mai fo i le whainga malo le whionga te taisili atu le epa ma le HRPP sa te le ame arofa te mine la wa lava tāpena fo le tatu whale mai ia tanu mai la tama i swinga le ia lo e popo lenga le ne ia ne tau nu atu le COVID ia une toi fo i tatu i le aso la ia te mina ia lo tau nu atu COVID whāro na unga fua e tene, mamaru le tunu nunga i penga te whailangi whapea, ave sisi mea ia whinari ia le malanga le whāno whisea, aure vea le mwotanga se ngase matoa tua, anga tō tele tangata mātua, pera lewa saunona o whionga le saopi o tū langa na o te whamoni e lau saunuanga, i to tonu lea tātou. O lea, matalia fua ia, na lapa tai mai lava ia nefu i Australia, maua o le COVID, i whāno fua sea, ia nongo vinga ele o finale o whamalosia mai le tātou COVID o le whamalosia mai whapea tātou o whalimai le hai ia ono tātou no whapea ia haru whalimai ia olai ia lawo o mana mai le laptai e se whamai pe o le whamai le o COVID pe ia
e fina ne la foi fa malu si au mai e lo fatu ala tu o fa to telo tangata ia ele tele se ngan vengan fo mai fa ia ko sanga en la ko le kiki lo ko viki por saudi ia e mo fu da ka wa sa mar ko viki ko ia le len fa ma ni foi wa na mai la pele ai ia na sa mo au ia ngole ai longa ngamo ai o te lo lava e malosi pe ia ele se me o tu na le taltale le mu ia na pauna e o foi sia fa na mo o mai le covid ia la te vai tamai ti ia o la malosi ma usana ele ngaka la e lo malosi lo fit ne wa te lo o exercise ai i te me mo vonga ke ka poro lo fa fonga ngale tunu ia le ra wala ko viki lo mana fa nyo kui o mana fa ia tui e lua o le la fa kandi le tui lon tolu le e fo tu lo le fa nga malolonga ia fa mo se tai mi wo mana puk ona le to tele o le tunu o lo fa pena ona fa so lo wa ia tuinga le lon tolu lo vinga la e de nga kai lo fit ia kulanga fo ia lo so fu ma ringa malosi ia lo fa po mo kui e lua nango vinga la io sa le la sa anga tamon pepe nango vinga pe wa fiki ko viki pe wa la ko viki kongu tik ale la ko viki kongu fa tua la ko mo foi kongu la le mi na mo lo fa tua le ia wa mesa ia fa pe fituas ia to titi lava lua va yaso fa pe na ona ia sa o mal fituas na maola ia to fa ile test po negative po positive ia fai atu le test wa negative ia tu so malifitu aso le ala uva ia ia unga o le covid isu mato ai ele ilonga lava ona malosi o le wa uma na fai le test negative wa clear le virus o le covid ia ana to lava le full fast ia o lo fa penan va ele o ilonga ona malosi mai se o matua inga ia ngole o le fama ia o le ala wa o le maso mulmuli nei se o so nei New South Wales ia o le wo va ia tu o malosi se o matua ia o le mele fa afta ile lo fo malanga le o le tu ia la fa wa pe le mata fa nga na i lunga i Brisbane lo ia fo ina inisio a inga o le fo i le mafuta a to no le o mo le no ta o fo i mafuta i fo i manisio a inga i Queensland ia o le tu mai tau atu pe tau whirolo sau mai me pone i sin pe tau whirolo pe a masfuru tu la ia nei lavo ia te vai atu la a pape ki rua Queensland lunga kilo lunga se meo se furu fai ku la ia po le fulu ia po le fulu tasi tu la le driver tu nei Queensland ia te do fo ia o le malosi la valo lo ke ka polo lo ke vai ko i malosi de ia ia o vet foi na do sabani mo fa tu ai taia uma na va tato mafuta nei ia ave pena ia le ngata foi yo wa nga foi lo pisi atu ya tonu foi lo fa fonga mai de mato basenga e me se foi maru de tunu ia e tau bo se ai kia o e de o mo wa ia o te mo wa o ko viki ke mingi a wo va ai ma ko min ko fa kasi matanga to wa mo fa mai o ka la ka lo fa ki ai ki ngai ele le ya la ia tanga to nomo ka nuan ka nomo ta finga le telinyo na mai ia a to tele ta to mo ai ile ya final mai sela ya koko mawalunga ya mai suka ma ngasi masangnya so tato atunu pio ngaro no foi de popo lenga de atunu ai misi tato i Samoa ya ila le nganga mawalunga taman pefe fa tai te de lava le wa fa so mai tulang ele mala ta fa so la tao se ta pese le vi ingo le tua in so tai atu lo le fionga ile atatu notisa ma fa wa tato pokalan ya nei te mai mo stato pese fa tai lava le fa fonga ya se te mia o tu fo fa so longa e tato tatando pe masan yai ale la tu stato vi ingo le tua ia so atu le ma le fionga le atatu notisa fa wa pe tato maftanga ma tato malo fa nia ya le fionga ya tamon pepe ta fia mali tong tuki sopo mai le fanga mo ta am mai puna
Leo tulai mai tato taimi, lea ua toe iwa minute na tale le tulai e ono i le sini au se talia nei ia whapena foi toe iwa minute na tale le tulai e valu i New Zealand, ia e valu foi i tato i Samoa, ia tonu pe ono fitu, pe ono ia tulai i le toi tato nei i sini lo Amerika no ngominga le ono fitu valu iwa susu tasulua lo ngominga wa tasulua i o Amerika mea o lo whapena na mai moa mai ai e le susungai le a Mansina pe Joseph ia tato ia mai moa mai Amerika me se whai tato suile mai Utah ia le te lopo sa o teimina ia wha mai ia le e finale tato senga nei tula ia whamaruai i whatalo whatu tato malo wharongia lau fionga fia fisili atu po wa mai le whamai Melbourne ona e popole atu lava ona loa lala foi i isio mātou whanau i le naitu i Australia o le polenga le na tamon pepe ia o le fisili mai se tasi foi o le autostusi ia po tasi foi o tamari ia se tina foi ia whamaruai whamai po wā mai la whamai Melbourne a le wo mana e sau no ia te oi lava ia la lo va ai lau tele show ko skeke o Melbourne. Whaftai mo le whafsiri e mesi fo le tatou senga o lo whapenau. Ia whaftai mo le whafsiri a tole foa, ia mesi fo le tatou senga o lo whapenau na fsili mai po a mai a inga i lalo le stete fo e o Melbourne. Ia tea ulava ia i la uva ai ai o lo whapenau na malosi le toe sau o le COVID. E tele fo i soifua ma nisi fo i o le tātou atunu ua whaina i le COVID. I lalo Melbourne? I lalo i Melbourne. Ia o le tali atu lea ma le io e wa tele fo i o wo e fo lo ma whapenao na mato mafuta i nei mea o kalapu kapolo ia mes fo i mafutanga o e kalesia. Ia o le nāua tawa ai e le toa tele fo i o alo ma whanau o si o tātou atunu ua whaina i le aunga lava o le whaama i o le COVID. Ia o le tali atu lea ma le whaaloalu lava i nei tūla. Ia, whamanuai, ia nāua tali atu la whionga sao ia taman pepe, ia e mo ia e toa tele lava ia tātou lano Melbourne, e mesi fo Melbourne, lea sa sao whaafi mai e tātou COVID mai la amtanga. Ia mi foi ngā Queensland, ia Queensland sa sefe lava, sa wa Melbourne mta ape atu la le ni tātou i sini au se talia nei, le sunga ia si tangata, Sita Sina, Ellen Barnes, ia bi ia le tua nei aso matangofie, ia pena foi lua malai, whaasoa, ta alofa tole fua, malong malo, whaarungia, le sunga ia mai, ki whapea fua ia le au whaafonga malo soi fua, tina taiana, baby tole fua, o kele i maua fua ia, i le whaamai. Whafkai le tua o lo pupia mai o na au, ia tiau, ia ma lavea i mai nei, i whaamai mtau tia, ia na whameta mai tai o tina. O ere mo whina ia, ina lai whai a sin kōkele. Ia taipi o tala whina le whai o i peata au latu de asona e kakala li pinga ni nuu lea o whina leo le whai pesa toi futoi. Ngana au, ngana whai whiau whanau mengai paunka. Ia whapena whai leo na watu ia tima inga whai whiau iai. Ia whai vi inga le tua, whaftai whai la whai pese, ma leia vi inga le tua punu man video. Ia mo to fale fale mo ale le la ma fe fe uma ana tara le fe me la fe pese a di mata mai tai paunga mata di foi pole ase le o tangata e ta ulo o el paunga o to e pa u mai alo i tu mala ma sa e po isa le la fa pero fe fe ia fa ma lu fe to ia ta wai ono o paulava o maua o to paulava le o maua o to ia ele maua ma to i fa penana mele tam fighting na tayana e whaeloa mai ia tiau nunga le pōkalame. Ele i maua fui nei no minga ele i maua fui ia leo maua ia tamon pepe. Ai na maua la tamon pepe mo meo aunga. Ele i maua le a fule se lau pasenga le koviki. Ia mi ele atua. Ia la so whautuanga tamon pepe i tangata i ele o maua. Ia sia wā whautuanga pe a le upu masani pe e on masani e si o tātou atunu. Play safe, play safe. Ia, o le sina mea
fa wila le pepe so fu manuia to le fo fa tai lava fa wila ma ro foi le usu ma ro foi fantasi me tatu klame ia to lua lava ne mato masenga le la watu la ko me nia le we ia ta lua nunga lenga fa malu ai misia tu lava tau sala sunga ia ai no ta lo fa atu ia au fa fonga me mota ia manuia lava tatu klame ne tai au ia finale ua bisia lava tau sala ono ona poka mari ia tautonu ia karusia la whanau mai tau sala ke koe su mai tau sala ia finale venga taua tau sala lo whapena ona tautonu nga ia o mamai mala uso ia le fionga sa ia o tau sala lava lea ia te do fita la maria le fionga ia tamon pepe ia e o po de vat mo fina tala maria fa fui de boy fo ile tatu tunu ia no sola ma fo fauma o tatu covid o le wa ia to no sio tatu tunu ia lea te manatu ia le fa mai tina taiana ia la fionga pepe to le fo wa tonu o tui ia ba ia yo la wa sidi ya tina ia le sin me ia la fa longo mo ke sa o ku ye fa biti etwes to le fo fe fa mai la ya tina ia vai de ia la lo atu de sin fa mai le si ia ne te mi no fionga de sa o le mo va ia tu le o tilo atu o vi ia le di fa pe ai mo mo ia tato tu stalla finale le fionga le ata te nord te sa il fa mai io allo te vai atu la vai fa vai folding la de le fionga le ata te nord te sa in le temi ata te nord te sa ia fa ta lo fa alo ia tuai ta to proclame me si foi ia fa va masuia le mamano le atu o fa fonga meneta au a fia si ta to tu pele Samoa ele nei fa mai o covid fa ta lo fa tuai e la fionga le tau ma roso i fu malang manuia ya o te sia la po le vita au po o te patano patu lo fionga to le po le na tau na po tato ma ia ni po tau po ia e mi se fo i le sunga ya mai ia mane manu mane pa i te le maulu ngolo tato no lo pa pena na mau le ia noa ia tatu te makutai i lungo le tatu proclame nei tau patalo patu le autustusio le tatu proclame taida ia ai lenga tu po ia o le pa ia maulunga lo tatu tunu tukum tamali ia o matua te mafutina ia mise po ia le au pa ponga le tatu proclame nei tau ia mai la to po yo lo mai mo mai ma lo le soifua ma le langi mo mai le nei tau ia pele lo po le tua o mo fo de nia pa no ta to te toe fe lo ia fo ia patalo patu le rita ya fo sta tu no lo pa ko mai sa monei ia ma lo le soifua ma le langi mama ia pa tai le tu le fo mo le nia va no ta to ma putai fo i le rita ya ile ko yo le ta to pro kala me o le Maleifua-Mai sa mo i le nei po nei ia e mo in moni ele ia o lo fe ngai nele tanto tuno ia ma le fa de to tele a lo iai ia talu mai ona mau mai de te pore asto lulun se mo pai tu nei le na to no mai ai ia kai nga malanga le badele le Qantas ia mai Brisbane Australia ia le na mai ai ia tato cases ia we nei o le covid e pe ona ia ia to le fo me se pol ta malo pala miel ni ta ia maro le sa noa e lo fiong le ata norte sa ia wale van via fa no le maro le tunu i so si fonga me se lava pa anga masani o tato moto Samoa vi ngole tua e me se tato proclame o Maleifua-Mai ia o lena mata tanoa ma le fiong le sa o ia tamon pepe ma fa atu talo sia ile mo ata noa le fa ma ia ale la o te ia ia tu le oso mai o folding ala dei ia le va tu te do fa sa la mai i do officer o le te fa sa la mai pio o lo mota ele te fa sa la mai ai ata tanoa o le tu langa le na to le fo wa mai au mon ta pena la al wa tu nga il tava ia le fa le lave pa ko ia so tu tava
Pale tayo nei le mafaina mala au ia le foi ma se pasio verwai ia le la utato tu e foi ile mato pale nei po tayo o tu langal nana ia tayo nei to le po no venga e lo forta vale ia lo sa sar ko vik pe foi na lo taxi ma pas o la sa sar ko vik voi lo forta vale ia sa la sa sar ko vik ia fa tai forta vale ata tano o mea mana wa ana ola ta vale e ki nga fa me fa sa fe o e te anu la vai ol fa finga renga yo langal nan au le te mile nei wa le sa tu ko ile e a po e ai le fatal no nga male tu sta na le lo ko pe ne se fulu ta o male te si via tu le pa ya na va la uma la po le mo le fatal no nga le se fulu ta o nei ya ai pe ma o tu langa ta un ta pena e sta pena ko le lo pu ponga le mas ya sa wai malau ke tui ko le wo man pa yo tui en lua ya male authorization ko le fel wa ye lo ta vale le dem le nei ko na umana ta un na ye ai te de yo se man pa na una ave mena le na ya ta o pi o le ya ai o lo e ta o ve na umana na to ko le mask o le authorization ka foi nga ia ai le ngata ile na ia ole o lo pepatui tawa na e ferwa i mo ole na ia mo pai e o na ia nga i mai le no kwa otherwise ia o lo o nga i fa do lo di ta au le o lo na mai le o pisa ko tana le no le nga i mo atu la vai mai lo authorization ka na se ferwa ia otherwise ele mafaio market ele mafaio na e anu faloloa ele mafaio na e anu ko ile ai falele tala mai ai te pa mo mol tu langa le na ele pai tau ona ye me ko ina mena ai te ia nga i ko ile le ya ya fale ta ua e tolu ole apoio ole lockdown le mo ye ma o me se di poti ko ile le mai le matanga luenga leo ele i loe misi o leo ia le tulanga o le lewa lewa extend ia le tato lockdown kuile mai le ono ile fiafia na na o lona winga le ala pa nga solo desi fitus lue tulale nei te ia o ai ile aso topi le ono ile fiafia ia apita ia nei o le tulanga na le wo ia le lockdown le wo ia le tato tuno pole na tele ale o lo ia paenga le na nei te ia o awa pe ia na ia te pole nga po le na te ia sa fenga le nga ile po ia in wa na o mai ia po le nga ilo e mo to malao apita ia ni ko recall mo mai ia tangata na ina ua iaile le apo ina ua maua le COVID case ia na toe ole avilofa no ko se o malo ila to i lusa lau suma leono ia ila to ia sa pengal venga lepo ia le ua pa no ko se o ma pa la to tembil nei ia male to adus male dus fulu le na le ua ia tembil nei o ato le fole o si i male numero o toe maua le si to lima o maua i le ako i le whamai ia mai ofia i la tau po i e tamaita i a tau si mai lea sa iai fo i po lea a pauane mea o lea e tau peo lolo i le vaenga lea ono o tangata umata aki a po i lea i o i le siaki ina o le o i la tau na malanga mai le painga malanga le mai i Australia o le vaeng ai le o iai se community case temile nei o lona uinga ia o le alava o lo pamalo sia pea ia le vaenga lea o na ia le temile nanga ia kua le si vaenga o le uwhinga luenga lea ia pita ili o toe para uina o mai toe o mai tonu po ina le
mata i loa le lātou whaanu sea. Ai o le mena ai wai ia tātou tālusia. Ia le I mawhai, le mawhai hoi lele o na umi na iei tua I lātou maota mo lātou lawa. Ia le uto e wawe ia na toi mai ki tonu hoi lele. A wai pe ia na tala no o I le vaenga le nei, o le wha mai le nei, o le amisa le le omikon le ai, o I malosi tele le pampe o le pipisi. Ia o le mea foi lea le na o le pe o le fautuanga le na mo te ngata o pea lawa te aru iei le nei aso whai lau puli ponga whai lau puli o foi lea le mai ia e mauti noa le lei o mai e o tui e lua o le Pfizer ia o le AstraZeneca o tui na e lua le olo o manatu ia mai o lo tatala pea foi ia fale foi ia pia resi fale le I mato tua ia o ia ko taulanga ia pia o lo tata pea ia fale po I le mo I lātou e le whaia lava o lātou tui ia wai whai numero ne tātou tala noa I musala po le pai aso lea pea ma se fulu pe le whaia lava tui o te ngata tau pai tui lea la o lo tata pea fale na I le temile nei ia ai o lo una ia tangata o mai le whai o lātou tui e ngā I loe o whai o lātou tui I le apo I le taimile nei a wa alono winga a wha pē maua o e wha mai e le whai e so tui well there's a chance there te le ale a whanua e ono maua I oe ia I le wha mai I le nei e mau te loa ia e mo I a o le wha pē le tala I mesi na o mana whai le tui ia o tela ngona le o tātou i le vai teimi o le ua ua tatau ana ua wha malusia ia o le tulanga hoi le na ia e le o comfortable ko ia ta ia e o le matou a inga o mwhare pai ana o se mea hoi le o wale tala noa nofo whate le whate a wane I o le anga o le ana o tangata I tua ko le mai le malanga lea tangata whenga ruenga e ina I tamai tausi mai pasi ia ua maua le ana o I tua ia a o lea sa ko I sa whenga ruenga I le apo I po lea o lono winga o lea ua iei sa mo le tūlanga maale ande lawa I le tau mawhainga I male nei nei wha mai ia e na pau awa le nao le tūlanga ia I whaketai I le I umi se vai aso o apo o iai a le vaenga lea sa le o le mawhai o na whaia ia tūlanga ia o apo I o tūlanga ia o le whanoko I sea ia talu mai la le talu mai o le malanga o lo no winga mai pauna le mele o lo ma o lo tilo e le temile ne ia talo sia a wa le ua se fulu lima cases ia o moa ma le to lima o tamai tai ko mai ia o mo to si mai ia lusi talo sia ko ile le ia ngatai I ai awani to ia se si avanoa ko ile le solo ile pa ma ia ngai tua ai o le mes ta o lo pai ona ta fia la wai na tu na malanga mai le na po mai na tu sa pinga lue ia mane tulanga ko ile ia ia ne is awala ko ile e ono sao mai ia se sia ma le ni pa mai tua ile community ato e pe o se tulanga le na de o lo vai fo iai ton o le tatu tunu ile nei fo tem o le pale ia matala o pale po ia o le maketi o pale o loa ia pale po ia tala tupe wha moni mai wha o nane o lo o atala ia mai o nanga ma o lunga lawa ina ia papia na a o iei a po ini o loa po ia fie whatau o mona fa ia so I tolu le o vai I o temile nei e fai ai o le aso tua I le aso I le palu I le tua I le auli ma le aso to I le palu po I le tai au I le tua I le auli o lona wi e le sta la tai au e pa wo pele lockdown I le aso tai au ia o le kulanga le na le o ia le lockdown nei ale tato o tunu ua a tole fo al tanto malo pa lo ia e ave tele
le tātou tutalo I le tātou kamai le langi. Ke whapena la wana kuikuia le tātou tunu. Ia mai nei whaamai tā mawhai tā o loo iai. E le ngata o le lalo langi. Ia le kutonu mai kutonu o le tātou tunu. E tātou talo ia umatu ia le tolu vai aso le nei. Le bua vai aso. Ia wa tai ato ia le vai aso taru tonu mai whaarele nei. Ia o lonu ato e bua vai aso matasi le aso. Ia le la whaatau nuai ia le whaatau nuai ia le lockdown le nei tātou tunu. Ma e mese na vai lātou o tāo ia po ile le tātou ale isolation ne o lo ia le nei no fiona telefon. Ma lo le sa no no fiona le tatu no te sa fa funga foi de mamalo le tunu. E le manatu mawalunga ia fa tai tele la ma le fa funga tu foi de mamalo le tunu. Ia fa penao na e sa no fa ma mitu langa no ia tato. Ia e mo I lava wa mo tu foi. Ia ai na ngona foi fa no si tu fa manwai ta lo fa ta no ma lo so fua mo langi ma tafi walimni ngoa foi lo si fonga I fa no ngatu I tala fou o le ua mai Samoa a fe ngai mo lockdown so ta to tu pele ia o sa noanga na le fionga ia fa manwai ia te o ia ta noa tina taiana no sili tole fo sili atu ia ta noa o ai le aina lea no mai de valele wo pipisi ai de fa mai o lea ua to fa longo le ai no le minsta ale tani mai na le afionga ia atanoa tamon pepe ia o le wa fa funga tu ia atanoa e le fa ngo fier fa mai e o ai te mai tai na la tu sia kia le asa la mona ia te le asa fa tuanga le o sa mo si o mam ne so tina ai sa mo la fa tuanga wa tonu fu la fa funga mai mam ia tu ne temi ia whaftai ma le whaafsilia to le fua le tūlanga lea. Ia ai le watu se manatu e mō ngōna whaafeiloa I atu lawa fionga a tata noa te sa. Ia whai whauna mō nei a wanoa tā ua o tātou whaasoa ia I lunga o le tātou pulkalame le nei tā au. Ia maa lon se fua manuia. Ia o le tūlanga pe whaona whanongolongo atu le lipoti fo ia le tātou tustala. Ia la ngona lava le whanoa noa to le fua. Wow, le tate le fo o tato mau e nei atunu. Le sawa o le alu to e sao mai o le fa mai. Ia o le tūlanga na ia tiau. O te talitonu fo o le wa e le fa mai Samoa. O te lo fo e le mafai ona to e se awala e fo ai. O te lo fo e le o le afa penao na fa ina le tele o le soifua ma le isi o tato atu nuu le whamai. Ia o lisi mea o sia au whautua fo I lau wawa ai nei atu nuu mo I o leo wa whaile sā matulanga whapena. A o nei mea laiti, pea o nei o le malosi lava o le mea le o le fufulu o lima, sanitizer. A whai e a maua se si o se a inga se whamai. E ta tau lava pe e le whale. E po wa ele tau foi on to aru tangata le mai e to e fatino ia tiu te masani pe o me o le fai o me ai po fe au e o ipu ma me fa pena wa e o foi nei atu no pe fo te mina mo wai ma to si o ma to a inga ma le fana ia e no fo lava to me ti to tonu e o la to pot le ma fai no ma to e o e fai ni me ai e ai Ia o nei atu nuu na le vili ale upa, sau te ka wai, drop lu marfale o maita maiti avatu. Pe o lisi natu langa tātou te whai tete, a mese o lo tala ia fale o lo whapena o na mo merita ma o a inga mo le soifua ma lo hina. O le tu langa la vo whaonga o le sanitizer. Po a me tā ngofiai uma po le alu, vaene po le rumkuka po fea. Tau lavana sanitizer. O la wana wa ai nei atu nuu pe o le mea na wa saufa afi ai. Ai a tātou mai tuina ia mea la iti lea. Tātou te manatu whatau wa ai ai. Ia o te lo lisi na awala im whai o na pipisi ai le whaamai. Wa o mea le iai o te lo wa pe o le ea le alu le whaamai. O te lo ai
o le a onga le whaamai ona o lea ua i le tātou watu nuu le. O te tali tonu fo o tangata uma lena o atu le waalele. O te loa ea whaina uma tangata na. E o fo i nei tangata sa whaingaluenga i le malai waalele. I o te loa lava e le mawhai o na le a whaina le soifua le tūlanga na. Ia po le mena ta te langona lava le whaanonoa tanoa le whaalongo atu le alofa atu. Tua ia nei atu nu o lo whapenao na mautu ma le lei ia supply tūlanga ea whaina ai. Ia peo sia una whaasoa atu le nei tae au fau le tātou polkalai me le tūlanga ua ia isi o tātou atu nu. Ia lewa e sau no whalau e tele o whaafonga le malu atu nu a pia fo i le whionga le atatanoa te sa ia mtoni ala i Samoa sio tina. Na so tala whea atu ia mang. E wa mtoni ia o tūlanga le wei nei. E le ia se si le iso tina Samoa. To tele lavo tātou ro no fai whafu. Ia au ia wa mali uro tina. E lua o tina o mali uma. Ia a whina le Samoa teimi nei. Ia o le tailo ia o au ia ana va pe le Samoa lo tina. Ia motua le longa so me fai. Wa to te loa tamon pepe mata tanoa o le whaamai lea. O le ngata le milena sa noa whina le fufuro lima ma tunang papena. Pe wa le anu tele ni mena. Pe wa hanga i whaama i fau lea i le ea. I le ea. Nongo winga la, lea na sau noa tangata ma se te tonu al waalele. E no to i loa wa a fia uma. Ia e o isi e ala ua maua temi nei. A o isi e le o maua. Te loa wa le ea. Ia atu lai tātou i Samoa. Ia le fuina sau noa lau whionga sa au tamon pepe. O tātou nei ia pe whapotu moia le whale. Ia e tofu ar tangata. Ia male potu moe, ia marolo ai, o nā le la tau si ai mo le fitu aso, po sufa aso. Ia o tātou Samoa, e tā lai lai o tātou whale. Tō tele na ia hainga e tā lai lai. Longo winga, pe te whango whesea i piko lea. E ngofo melisi mai o la piko. E o kwai ali ea. E kalangoa asara lau ea. O le mele nā le te maua marisanuanga atatanoa ni tai au. O mo toa whapoleina lava. Ave ese le pule whapea a wale popole, e ta tauna popole, e le lei a le sau no le whionga sa o ia tamana pepe, e le lei lava i a tātou nei whafo, o na lo ia ia tūnanga whapena, tātou Samoa, ia e lengi upa. Kakawalanga kausi la mai pikoi o, kausi le mai, e to te lea tanga te le fia whaalongo ai, ia e le lei a tau longolongo. Ai pas fuanga ila ra o tu tato noanga e tu sai mal fasili le fasili mai ia ia tina taiana le fasili tu ia tata noa po ai le ainga le na a le ainga fa me le ainga mista o pulasi mawala fa mal mole la sunga tata noa o le ale mai tau atu la tainga tato lockdown e fa sala lau mai ai fa mamaru le toru i tu la leita e fōringa mai e le o lava le taimi e tāpe nai tangata mo lea wha moe moe e pion mele nei e set whasa lau teimi nei e whatetari ngai kurafko a wha matu. A le mea pi e whasa lau wam wha matu noa e se teimi tani mea tanoa Revolution 14 whatalo whatu to le fōma inu u whapea tatanoa whapea whutatu malo whale toi wha mole tanoa po le a se tala le malo o lea ma ua e whapea o le chacha a flight lea na sau e a watu le au whainga renga whawai temi a o lea wo mai matangata au tangata e o atu i le whalawe lave ia stemi ia tari mea tanoa ia whapea fo ia whamaruai i lo ta lava manatu na o ita e sa tatau lava o na tāpunia si o tātoa tunu atoa i se vei aso atoa e lockdown ai o lea ua tatala whale loa maisi i businessi i le mawhai o na le whaateleina le whaamai ia i le please i miti Edwards tina o le ainga o le minska o le fast palea ia o te loa matang le malian matawsenga e le se me le ainga le fast a te wha popo mai mole valea ia pe ua wha o le usoi soi de malo whaftai miti
ia plese uma o la moe to le fo o le lava ua vaai iai le palemia ma fai pule le fast o wa o la to lava nei na mana na o te tala le valele ai sa ta fiofi lava i le taitaisili ia to the epa mo le HRPP ia moni lei fai le mia tonu fa mole atanua ia fa uma mari comment le fionga tu la fale ali le tatou pokalame o Papa Stui e live mai i le 10 AM today live on Facebook moni miti ia fa mai le sili le de tanoa o telefisili atanoa ko kiki akadi me tanoa pe maua se soani anai ainga li vai vai pe maua foi ko kongi o kangaka le malo sili na tu la fale li ia fale me tonu ia le sili Revolution 14 te talo mo se tatou atunu o lofa atu pui pui a Samoa fa maluai e fua so langona pe ata mai tau atu iai tatou e a mau ia tunu i fafo o wau masani fo i tapu matula fono fa mai nei atunu tula le fionga ia mansina pe Joseph to le fua e le ai fai tio le malo na o le tatalo lava mo se tatou atunu ia fa mai mansina malo lava to fa mansina ia wa le mana o lava mansina pe Joseph e fai tio temi nei e mana o lava nei ia tato tapua i kulasi sili fa mole mo le fionga ia tatanoa po le atonu tulanga o le whamalanga inga ona o lea e poloka mai ma tua mai Samoa a o lea e o atu ma setseni au se taria atanoa e whaafisili na o batu te metasi ioe ia fuafua mai oe po le alme mua mai lo sauduanga ma le whaulava Malesa ye kono ko le tolu ya penga malang ine masina wal ai le wata fi ma penga malanga ya nga ia tu fa penga malanga mai to sapo ye olono winga ya e tatu ke le tue ma ko paul pulanga le napo e ta u penga malanga pele ai le ai ama se na wa tue pa winga ile temile nei ia panga solo ko ia le tanto lockdown lesa ia na ngare na de ai ti lo ia tanga to ko le talusia ia da usa no le malo ia elesa me toe ele toe faia ele toe fa tau o ia se ko se pinga mananga o lesi te sililen o te lea koi e pa maru lua tu e la o Samoa mai le vaenga lea e ile tudanga lea koi le o le tabu o swafa wa o lo pa tele ia tangata i lunga o le peka tukailang ile apio polinga matulanga le na le wala to tabu o swafa o le pekule ia po le vi po ile fionga le minsta o le auge ta ua no tu langa la vai fa le ngaruenga ai pa wale mea ia e pe ona na uto tanga ile vai ia ile tu langa le na po ile le fionga le minsta le ai e a po le o lo tu ia ile le patanga mai ma le sai dia o le pepa po ile e o mai ia le ia lona ai ia ai la balaso na duenga ia na patoa mau le sa va no fisinya i de fionga le minsta o temile nei wa lockdown le tanto no ia o le pai una toe ni na na ko le fisichi ia la to wa pe o le tua inga le na le o lo ia i mo le o apio podinga ia pe ia pa pe mai ia o le ua tala fua e le afionga po i le minsta ia sa pa malanga mai o tangata o lona ai e o mai i se paravelavi po ia a le o la tona le ua mai ia le pa mai i se fa mauni ngal temile nei mai le ofisa po i le o paravelavi pa po sa i po le NEOC i le tulanga le ai temile nei ia pa marulu tuna o le a o le talanoa ia i le taengle na o nei di mau mai se pa ma ia mai le afionga po i le
i le fionga po ia anga pili shem le mo ia po le fionga po ia sakena se ia i le tulanga le na i le vaenga le na o kela moa o i la tō onu na e tali ai i le vaenga le pe ona lipu tia pu i lunga o kena tukai langi ta malu le tuai tātou tunu ure nei tai au ia ai o le tulanga le na lea o lo o iai e ua e mātou temile nei pe pa ma ia ia nā ko i ni posti i lunga o kena tukai langi ta tō nui risi temi ia o le pai o numa ua tuai se tātou i posti le tulanga le na awa a whapeo le tulanga le na te le le pa le tō moro iai ia ko le poa te le al pa le tō moro iai ia pe ia ko i na la ngai se tasi o sui o le autustusi ia o le vaenga ko i le o lo o e tipu tātou o lo fia malanga mātou ko i mātou ke fia malanga tui e asia ko i a inga i e tunu e mamau ia mai la tō ko i o tō o lo alala papa au i nātuni e rong kai ko i na malanga mai ia le mo kai ko i le pa i le pa mis ia ona alau tangata o mai le tātou tunu ia le la ua ulai mai ia le fa le tonu lea ia pe o se tadi atu na i le vaenga le na i le vaenga o le tulanga le na ia le po ia mātou titara no ai mātou ia tamo nei le tulanga po le na o nai tulala vai taku mai ele temi a matai ia le lockdown aru lockdown ai dese temi po ile se i a tu mai tangata po ile le pe mai se lua pe tolu aso po ile ona alu lole le lockdown ia o tau mai o le pesi ia na pesi mai ke ko e fa vela ma ko ia mo ke fio u kai ma ko ma manga se i fai mengi i me ma ka se e dai ele pe ya i reo na se wa i solo ta va le reo i la reo po voi e a foi fai mai ni ya ko ni e fu pa e le anga wa tau singa ai ngai tu ai na te mile nei fast food valu i tulale na iai mai resto na i le aso mapua ia a le ufitu sululu ai tula mai resto le fefe le aso mapua i le iono le fefe o le aso lua o le aso o mona winga ia o le la utau mau e tangata le ai kia hule le pai ia a alu pa tau manei ia matua ka tau mani pai aso atoa wa lona winga ia a pape nei ai toi kula i mai ia i misi foi tangata e mau ia pe mau sa community case taru mai tangata ia na nga ilpale ia tangata penga ia na nga ilpale lono ole a pa loa ia le po le tato lockdown le o lo ia i le temi le nei ia ole isi vaenga pia pa o ko le to ono i la tu le ua tau fia mai e leo wa kuei na mai e leo ia ona ole tunanga ko i lea ole sasale wo ye tātou no winga mai polesto na i polesto i le afiolesto le fiatio ia o no winga la ono le mai ia o kamai yo kama ko inga na ti wa i ona ta lo inga le se ele essa e resta e foi leo lesi to lua lena liputia mai i foi talange lo official leo le pa pe mai ngama wa ko leo kasi le uli ala wa makade le foi le lockdown mo wa ku ia le pa lo ku ia le pa lo ai ko le lo pa me kama mai pa lo makefia mo i ma pia ia ngala paka ia i lo leo ko pat lo le usan me ana ku ile pa mana mal pa lo le ka ku pa lo ya na o e ka kala pa lo ya ko e mai la pa dia so o ai nga ne ta no ai leo ya ai overall pe ona sa no ko ise tasi fo yo suil tangan bema o ele leia ele behavior tangata uma
o lo usta ia pe pa tu nga leo lo fail teni leo lockdown e a se si o tu se ia o lo pa na solo pe a ta o ke leo la o tele ia o lo pa pe na lava o na a patalo fatu ia di leo o vai ele pa mo ke po na luenga le nei lo fianga to le po pe a no pe ia tu e si leo le maua ia le tulanga le ia o le wa to extend ia le tato lockdown ia mai le fia na mafia na ile tato le so tokyo le vai so nei ia tato talo si a le tulanga o lo ia pe le tato so pesa pa te po ia asesinga po ile ia le mai te pa ia e nei le mo po pa de asisi no po ka po ie pe le no panga le engi o si u te ia matou tona ma ya a o asia po ia la tunga nga ia mai o se pa mal si au po le na mo nai te ngata penga no o le patele on na asia ngai le tato o tunu male pa ma le patele no ke ngai tato o male pa ma ia o si pa ma le si au pa tai o tau nu tunanga le ia pe ole tato li poti le na le o lo yai o so pa i fo ia a li poti mai le so na ki o lo pe lo ko se pa i reia pa le ton te ri so mai o lo usi ta ia pe e tanga ia le tato lockdown le o yai o lo usi ta ia pe to ia mai la to o lo awai ia o le na pa pe te ele tau awa o i o mato no foi tua la tipi mai o le awal tele ia mato fa longo ke o i fota o pa pela ia o le ala ke o ka ia ala o fe mai o ka ma le le fe o i solo wo solo ka va le vo le causa ia ia ne ia sei si vo le na so ia le sao ma le sa ma le paule ia le tato tunu ile terminei lo que to le po ia eu fui ta vale o le mena na fai le sa e ona se no na fio ai foi mata vale leo ne o atu ma batu sa video fa ma te tau lava na motua i a fai le sa tai le la o fio le sa o ta man pepe la so fa fonga ia li poki ata noa le wa mai ma psi del tato se ia fasta mo fa fsili ia te lo fo ia pe o tu langa na ta fo na fai tete ia ia me ia la fengal bengal ma lo feo a fa ia o ba lockdown mo kwa lockdown la le sa ta to va ai fo il vai te mina na a mata me le lockdown ia ta tu le ia tu nu ia o le mela na o te lo e tau lava ona matua serious lava le lockdown o leo sau o leo o tu fa ma i si o tatu watu nu ia Malaysia mea atanoa tatu te va ai o leo to titi se lau pasene ona o so ole tui o lua tui al tatu watu nu o te loa o lisi na fa ma avenga i le tatu watu nu le fi o tatu va ai i nei atu nu le sau lalo fa ititia le fa inu melo tangata o mali liu ono lea ono le malosi o le tui ia o lea la ua o tu ia tatou Samoa ia tatou te vai ia pe e se maliu i le nei vai tau a fai lava ele ai o le nā a tatou wa ai e le aunga o le tui ia pe o le lisina mea te tau fo e na close foi me ia fai tele i le se tatou atu nu o lotu ma me fa pena na o mea na te lo fo e a faina tau anto e go back le mea sa a mata mai ele lockdown ona o leo tatou va ai i nea tunu o nea tunu wa fa teleina le wesi nea tunu ona wa to tele tangata wa maua i le fa mai a ua le ein tangata i fa tinoa ia fe au mga luenga pe ona masani ai o le mea na lo wa struck o i mato i nei nea tunu wa tanoa o le ein i mei tonu fale o loa ona lea wale e tangata whainga luenga. Boto tele o tangata wa whaina le. I le wha mai.
O lisi nā mea tātou te e vāwaai e isi o tātou atu nuu i le tūlanga nei. Io se au lea to e share atu le whaaso mai fo'i o le sunga le tustale nei tae au. E le pinangaro le sau i le sunga ia savelio. E fua le fai unga le malo i le lipoti mai le ale NEOC o ina e ta iai lipoti le malo ia ma le whaaro lava. Pe o lewa tania mai pele sau no mai le sunga ia savelio. O lea la mafuli i le sisio a tatanoa. E le o taranoa nisi sisio o teimi nei. E le iei fo i se teimi o le amanatu ai tato te o e fina le tau le pua malafu. O teimi nei. E le mana mia ni tari whapea. There is an excuse. There is an excuse. O le whamai. Ua leni Samoa. Ua tau nuu i Samoa le whamai. Ua lua se funu tangata. E le to tanoina ni excuse whapea o ana le ai pai o sal whamai le ai. O le whamai leo wai Samoa. O lea tatou te tatanoa po ani mea e haon pea o na lapatai ma fisosoani ma fitu whaai ai. E peian me whinan o lea ua tupu mai le misa. Le tuene me wha oina amakai le misa. Ngai laku rawa kupu mai le misa e laku roa halo mai le misa. Aisea, ka mawhai e ka ofi no le misa rau iai. Au wangi koe whaapea po ai. Ia whukua whamamana mai lea po ai nga se o inga sao o ina mafuanga la. Peina o tūlanga nei. Ia, o lea ua langona ma le whanua noa. O le tala lea na o whanua longo ai atata noa o te rope sao. O le waa lea na latu e lea i tatau na o atu inisi. Le waa lea na ratu. O le waa na latu e mai ai ia tūlanga pena iai. A lea ua watei. Wa kele aku ia ka ngaka wa aku de va o ida i le mga mia ni excuse ia mea paole mea le wa kawo wa raku o ana va me yai lo kawo ia le la tato tato no pe me nei foi le fa manato mai le sunga ia sabedio ia e man na mai foi e no te mo si o te mi nei o te mi tu fatasio o tai o tu fatasio tato ia polean fautuanga mo si o tato atu no pele o Samoa wa le ai la se me fai tato fai atu fa longo atu kasi ele la ku fa no ku se lau ka wa la wa manatu to tasia tatanoa o ke le kai o ka dia inga dia luas fixu man dua tula no way o la wa mangatu le fitau le sa no anga le na sa tau na tu me se vangoe ka penga ni mamano le tulu korva yaso mofo file mu vai a fa e fa un mamano le tulu le lufu kasi yaso o le fuanga ia oi ele kai ina le ko viki ele koru fixu roi kula ia ke ia a fa o manga oi ko fa fo di square one koru vai yaso lufu kasi yaso o tulanga ko sia vangoe mamano le tulu ka penga ia ai vai le ai fufuanga le mautonu asia e tanga sa le manga ku mafa ai atanoa i le keima tu la me sunga ia tu le epa sunga te te sidi e makua kele o le pisa no manu le tunu ia tu le epa ai le kai nga kangor ko inga fai se fai unga fa ka a lunga se fai unga kula fai se fai unga mangaku ia ai longa vai atu lepa e kau sisi la vai nanga fai unga asia o lo fai unga e mangui ai le kumu o lo fai unga e mamai ai le kumu o ai le unga fai unga le e lo fai mai le NEOC o le ai nga mea o e fai unga Samoa o e fai le fai unga o la wa mangaku o le kapeneka a le ale unga kapeneka a mai fafo mena na te musu langa mta upu ia tanoa na ngai fai asi ngo ngai le no maria le malu le tunu le na na te mana toi fina le ia ta ia ma nei ia ta uta tanoa korva ia e que nga fa ki korva ia tanoa yo apa pela voli o tulanga na ia o le met ta una tato ia fa kasi mai ai ia o no le tulanga o le man manunga la va sia nei
Fia se le tātou atuno ia ona tūrore tūlanga whare tonu. Ai te tau wā o tango e malu ato le atuno o Samoa. Ia whatonunga umane ia le komiti leo whalawlawe whafusei. Ina ia saonga le mu ia silopia o lai ai le afionga po ilea ia le ausa. Ia o lai po le tionga ia angafuku. Ia o tai po i o mtanga luenga ia. Ia o tai po i nā e taun whaalongo ia le apo ia le tātou atuno. E au noa lava ma le kulanga po i le lo tau pai al tamatai e toso lana pito la au. Toso lana pito la au ia e tau pai o whaatasi ia tātou lango ia tātou tai ia. Awade po te vai e tupo i lungo o penga tapai lani apio holinga ia. O lana mau lo tau mo pai le tai po i o le soi kupo malo loi. Au rea lama o lo anga i lama le to tele o tangata hoi. Le whapea avi eselo malona tōpi. Ia te au. E monia ia sau noanga lea. O te mil nei tu whaktasil tātou o tunu regardless o polkiki ngai ki whai. Tātou te o awana o ni tua inga ya ko ia le usai mai ole paki fo e te palo tai e ola na Filipina saulon ya fa na vele o tupu ni ya wa esale o pako esale o le HPP ape o ole ya wa talako solo ya tuai ai I lo wala ngona o mai fatasi tato ngaru fatasi boi le awase manuio ai lo le tato to I fabia ia ma tilia ya no fale tonu mai ulava ina tula I mai ai se fale tonu I tangata ngewo mai tonu Samoa I tato tangata I o to mai ya le wo mai le ia pa mai tonu tato tlo Dewa to le lei ia post de lua tau sanga. Le to titia to le lua tau sanga. Le ia mas fa mai u sau to. Ia pecha ia le la wa ia do le ngona ko le lewa. Sau fa mai to. Ia mena tal sanga I nai tātou no. Tātou ngaru fatas. Tātou ngaru fatas. Ina ia ausia le ko ile. Ausia le mele tātou ke mana oi. Ia alu ese atu le whamai le nei, patoi fo ia tātou tulanga saunga le mo. Leana iei mai a mati o le rua whenua sifu. Ia peo se manatu nā tole po e nita au I le tā upu le nei. Ia, si batu whinangalo le matu whasenga ia batu while tā pas whinangalo le whinga sao ia tamon pepe. Ia, Revelation 14, le ngā whātia le whale mai Samoa, pea pepesi le whamai kāro whaiso tātou atunu, ia whaakamala kele ka ko malo mo le lei ia le tula faleli I le fale me tonu e fai lava e le atua le tau I le tangata ia le a mio tonu ia tangata fau ia mo le lei sanoanga mo le lei le talaina le tula faleli ia fai le me tonu upulasi mawala talo fai le tele o le atunu o lo tangi atu I fafo I le mawhaio na awe atu I toe taimi o mai ai I finale le lautua ia ono o tupo o Samoa o lea fai lava le whamaoni e Maleifua-Mai I whaururunga pe le ngangana tanoa e la ngona ia e sa o lele ia tele o finangalo le atunu I nungo tātou penga te whailangi ia whapea fo ia le Te whapea me foi sunga ia savileo e fuafua whaiunga malo li poti ia nā pia na lau atu ia mo le sunga ia savileo ia pe fuafua I li poti ia te loa savileo tanu tula I mai ia le sunga te silia tula e pa sa ia fo I la tau ia sa fia li poti pe o la tau ia sa latu ia o na sa tato ba ai lava sa fai li poti leo sa no foi a tatanoa o umi temi o tula I mai da vanga le fatasi ma le sunga te silia tule e pa ele fa pe ana manu e lu e tule e pa ele ai no le atunu o a lava li poti mo li poti
ia iai lava le common sense po le tō whamamau o le tangata taitai e tila wai asau le li poti e iai ia o ia o le tangata muli ia fai le fai unga o le palemia ia mana kapineta ia le rau tatou vaai a fai wasau le li poti ai se ai fai le e fina le fataunuina le palemia ma le kapineta ia tatou lole te le faina e to e maua lava lava noa muli e longa winga la li poti le na sau ia le na wa fina le wai ia tate le loa la po la le li poti pa le me o tulanga la o te mai tau te me o tula i mai sunga te sile tu le pa e sa te le ale no sia le ito tanga te tu le pa i me le tupu mai e le tu mama inga fo ia langa sa ma toi longa na o lo palaina ile fiona te sili le la tupu mai e ia le upu mai sili puipuia ata ma i lor to nga fitia ia le la na patau no ele fiona le te sile tu le pa pe tu langa na to ai lo pulo nei te tai longa le tu no o pulasi ia so stupid ta tau ona fisilingia doctor tu le epa mo se soani o lo lava lo na to mai ia tu langa vai o me ia sa tau ana a faina lo le tu no ia le fa pena a faina nga le fast a faina mata to pete fast pete le fast ia faina malam ta to a so vale falava au o le malo ta to e fai atu foi e fai le pule tu atasi ale tangata ia ua o se malo e le ai se taitai e whaingata a ua o se ipu vai e le mawhai o na toe wha mau popo mai nonga winga ua masaa le ipu vai tina tai ana se kakau lava o nga whainga malo fau ave ni fsosoani mo le atunu e peo New Zealand le ave fsosoani a inga uma ua mau e wha mai le lei maromo le whautua whapena mai foi le Revelations 14 ta talo mo so tatou tunu whamaloi o te tautala lava le ava ma le wharualo awa ia tatou e tustusi lima i le nei taimi a tatou lafo i lo tatou atua le fo mai sili ia lo fangia fo mai sili fina le ia lo fangia tau vai loto e fai tau ko menga mafsenga te loa o mai tangata le loto whanoa nei mea tupu mai a whamaloi ia lo fangia Samoa mo na tangata wa afia o si o tātua tunu ia e lei titi lewa si o tātua tunu ia lea pono i moana pele se uma o la moe salo ua mai ona ua fesu iai valele a le spray ia ina ma ai le spray ina le valele ma clean e te tau ona toe sila le lei iai le panemia ma le fast ma lor fautua ma fono i moana sia nama ma lor soi fua fionga toni fua ma tatu fatu fua i le fionga e tatanua tupu le vesi le tatua tunuu ona o le papa o le toa wha o le whainga malo le whanuaina tūlanga na sia nama ia o le loloto le toa wha le onga ia whaiunga ia aso vale falavau e le tio foi le fai tio na mamano le tunu pe a tanga i le tele o mea na tutupu a o loo fa tadina tuli pe le malo e le kea i le tunu te tau na talia o ni fautuanga mai le tunu moni le lei ia fa pe foi te tau foi o na talia ni fa sea mai le tunu o mea uma o ne tutupu o mea na pisa i ai na pisa ai le fas de watu loa i tonu ta tala e a malea le foi la o tau fia sofi i tutuila ai sea e te ia tu le epa tu langa na sa ta to mon mawina ia batu atu le tonu ta tala ia ta tala tu wala pulasi mawala se savelio so ia te milo upo ma no si lava ia te loa pulasi ia o sai foi pulasi ia o tātou le tātou te whetufaa i masi o tātou uso ia savelio tina tai ana plisa ta nova ai vui ngā e whakalangoa mai anga ngafi ngā foi ua tua ia le HRPP ngā e solia le lockdown ia e whio ai solo ai whaalafi atu me fas ia te loa ia tūlanga lava na ia pia tūlanga nei o teimi nei a tanoa o teimi tu whaatasi o tātou ngā rue whaatasi
la karona ma me tele po kalame to fo fa pe fo tato malo fa nia ya ta man pepe ma tato ai na fa so ya pisi lava ta ite nga venga nei te minu o awala ya le leila karona mai lo sa te mo la vea miti etwet sa video ya se so ya sa video ya pa malo miti ya le wo mana ta no atu fo ya brother sa video Revelation 14 se sa video so ia no excuse o le pole ma toa inga nga I ma toa inga Samoa se so ia si o fa mo ia o fa tuanga ma toa senga ya sia nama o sa le upu o le wa to e tani fuabi o lunga le va o engeli o vai tu lava le fai na mano le fast ile fie le ma le fa maulunga ya o leo tu lai mai le fa la lave so tato o tunu ya o le finangalo na sia nama ya asobale fa la va ya wa tato tu uma wa tato tu ile uta o le vale yo o saona o tato tu au lafo I tu langana ya o pulasi mawala tinatayana le na mea ya te doa lava tato unsai fa mole pulasi mawala aswali falava au tato te tu tina tayana sa lele pulasi mawala olenga ya tulanga ya tina malodong sa tina Revelation 14 on kali sa wala fa mai Samoa wa loa umman la langi pe wa maka lunga TV wa sauna CNN Fox ya fa pena foi po kalambe pelese uma la moe to le fuata lua na mata mai fa mai nei ele o malo lo lava matunga venga e alu fa so la to a o le foi u to e fai lockdown in New Zealand mo ile le ia fa maruari po fe e me e sanga lo to de ngai tangata ia papastui o fele le ia pe nei fa matalanga le manuia ta inoi le tia polo le moe e tina nei na fa se tuanga lu ya papastui ai ate nei lo ne tanga to po mana malama I ni soifuanga ma tulanga le ai fa manuai ya po fe e me ele faina me tonto le fo le vai atu in minister fas ele faini mask pe a o I faf ia vai fai la to ya tu la fono ya le sta I tu la fono ya moni le Revelation 14 sa o le to le fo tu le epa I stand his ground ele ke tu le epa o a kala I always stand his ground ele fa longo ingili poki ai ku ale HRP pui le tunu o la moe a plese uma fono moana se na o mea se lava me le sa lava ia te tupu mai a sa tele lava le faitio ia tu le epa o lo manu sini tai uma le pale mene HRPP ma le fas ave ese le feitangai ai tu faatasi le taimi e fo ia fa fitaoli mo le soifua so tatua tunu ma no fautua o lo manu sini ia te lon manu ia tatu fapena ia tatu angane fo I ia o bui fo ia tatu angane au te tatu fapena ia na tatu tustala ia se temi ia fale toi to le fo le mele sa tatu fa so ai ia sa fai tatu tu alalo lava ia o le fa mai au le sa fai tatu pitola au o le fautua le malo atanoa o te manao ai lau finangalo le tunu lau atu nunga le finangalo le tunu e foi inisio finangalo le tunu ia wa alu ma pe va lo foi vai lá alu fa ataman io e ta fa lo tu lava e shan me wa vai lá ka o le ma fa inga fa le wa ku runga o tele la vol tota mai mali le tunu ia moni sa non yo ele mele no fa no mai taman pepe ma ta no o fa no mole se ta se o sa no o fa pe mai wale li fa de tulanga fina le ia o le me sini Samoa e se fulu lima tangata na maua I le fa mai to e fa popole le si lima io fa popole le si lima o lo se fulu ai la ia o le mea silia na whaftai o le maua I
I tangata ia no atu. Tangata ia no atu vālele. E le o mau atu I tua atu tangata ia. O tangata ia na o to tonu lava le li o lea. Ale whanongo e tata noa. E to lima tangata sa whainga renga. O whaapea, se le ponga leo tātou o le sisio. O le sisio wa whaifua nisi tala. Le whanongo atu lea atanua. E to lima tangata le i atu ni vālele. Atanua por sao lea. Ko lima ngā maua I Samoa. Ai o nai ka mai tai ko le ta soi ko ia sa o fa tino na le ngai le po le na mau ia va ai le ta pe yo me la le to le ka o si wa ia le do po se mi o pula so fina ngalo ta mon pe le tu lang ia le sa na tu lang ia pa o me fa no o le yo po fe fa long ia ta to no le sa fo yo fam talanga ma di po ti lo fa pe na ia te wa ia o le wa sa no ia tato tu stala ia atano ia taita ia tato tam fai tato ngal lu fa tas o no fai ngata o le o atu fa ma I Samoa se o le to e fa popo atu tu sai foi mal fa sili la ma fionga telefo atano o le mena na fa no mai o fa pe se o le le temi na o fa matalanga le o le whanonga whapea, ia se fulu lima, ia leo toi whapopo le si lima, o le mea siri ai. O le hai to tonu o le siusio manga lea. Le hai to tonu o le siusio manga lea. A le an tato te malama lama. O le se fulu lima lea. Nā mai ma le whaalele. I to tonu o le siusio manga le whaalele. Ioi, e matua make sense a lea mea. E tangata ino atu. Ai maua toi maisi. E lea na wale maa losi o le whea tula whamutananga. Le maa losi la o te tonu o le vālele. Nei umanu mamanu le tunu le no atu. Ma tangata ia le sai I malai vālele. O lea le se senga. Te le se senga. Te le se senga fina no le tulanga na. O lea te tonu o le vālele. E te alu tu o le vālele sau te alu po le bathroom e sa vali mai. E ki sa vali e kuloa nga wa naku ma le whāwai pasi mai. E le ia se si e ni alu vālele tu vālele Australia. E whea singa mau. Ioi. E le mawhaina sa whai mo le fitu tu la e malo le alu tua. Ia a le ngata whina, tangata whai pasi ai. Le ala wala tuni, e whai mewha matalanga, mea sili dawa. Mea sili dawa. O la mea sili. E le se mea sili. Ioi, e le se mea sili o na mea atanoa. Pauar mea ua mawar whamai. Uma. Tata North Solution. Al mea nei, la e pifoninga mai e kau kawa mai. Ia, ele ona tangata I ngā tu vālele ma whāma. I loa maua I tangata I Samoa. Ioi. Nesi la mea sinim tau tia tata noa. O le na o I tua tangata. Ia toi au mai. Ioi. Ia te au ia wa mawhauwhau. Wa lua sara lau COVID I Samoa. A vele vanua e tā pena I lea tunu. Sia setas. Ia, oi, lau I loan me tauna whai. Ia e lockdown Samoa ma tonu mai yasu. Ia, mai fa tonu mai yasu noa. O e na mana atu le baa lea, ma e na maua. Ia uma. Ioi. Faa, lea whali mea. Anga pongi le tunu. Mea na. Anga pongi le tunu mo le whamoe moe. Ia to e fo, ia le square one. Ia, ta ila ia ta noa. Ia ta ita ia manu le soifua le tunu. Manu I tangata matu tua na to te lea fotina. O lisi mele tau na mana mana eta noa. E le whapea a mga whaio kuinga le maua le o e whamai. E le whionga fwere sao ia tau man pepe. O mauna whaian tu e lua. A sa maua lewe a unga whamai. E le whapea la a whaio kuinga e whia kama malola e whapea. E le maua whamai lua ne ai. E maua. E le whapea fwai la a whaio kuinga e le whainga pipisi whamai lisi tangata. E pipisi. Ioi. Peke kui, peke le kui, e pipisi. Pau lava le anga le kui. E fina le, e whai ki ai. E lakur wha mai ko kongu. Loa iai le wha mai, loa iai le baris ko kongu lo kingo e ke. Le ua lama ka penga lo kingo ke. E la anga le kui. Ioi. E le anga le lakur le kui, le wha mai ko kongu. E le o recognize si fina le tino le a fui le wha mai le lakur. O se na mena le ngi fa pese si umolo fa nga kui e le mai le ai
e ke mai e ke maua lava e ke maua lava ai ke moa miki miki pe fa pe ku ya ka ko nga masang ke maua miki miki ai fa pe ke maua e le fa pe la uma foi o ku ele foi nga la ku fa mai le ai e la foi anga ba foi lo ba ku fa mai le tangata me nga nga ka ua de upule fa ngofo e sea fa ngofo e sea ia o le na fa ngofo e sea mo fiku lua fiku lua ya sele ke kai lava nga fiku lua lua kawang sfulfa lufu tasi sufa lufu kas atano ia pe o le ku nga e finale o nisi na me na fa longo ai mo ko fa ngo ya ia e le o le gaming e o sisio e le o gaming e kau kava o gaming e loko sala mo se fai ngo fai ia manga i lumai koe kama fai sosoanga malosi ia o lele ani poki me afa pesa ni me le fio mingi mas ala ko ia le fai aku lafo ola ia mo kwa ke le ngo me tano le mo ka sa fa de ka ne ka ia tano sa manga ia la ka lava le un sa i tu le fo ia tu nanga na no ia tatou ofisa fasa lewo le yo le Maleifua-Mai va ang elaman mamaro le tunu ma le fionga le sa o ya tanu pepe o tato fata si detaya malo le sa no ko le nei taya ya ona ole ngala le wa isi o nanga ya we le tanga le so ko malo loina ia ole temile nei ua matua pasala pau na toe anga isi si le parma i mto tua e mana tua ko lao i pato muai le pano presea i le ku vai ngo le parma o te mile nei ua mai ona tapu ia uma ia au nanga ko i e pato le o ko i nei le parma ia to le o le ai ko le vai le mai suka o le mai fa o tulanga uma o tulanga uma na le ua le io o le mpei on to fai temine nei le ua tau fi fo i lea vanga na la vai tulanga fatu tope de emergencies i ngase na ona mpai lea ona ia nga i le fo i le mai na paua ia vaenga ia o lo o sala le temine nei na o le vaenga fo i lea o le pale pailele ia ma pale poilele e nai ma tana poilele lo ia nas poilele so tai ma maitanga la tona o lo o patanga i tai pal mai temline ia ila ko i o lo tong pai poilele la tu talapai tasina vai no lo o mapai ona talia po le taimile nei ai te taua nei ai lau vaccination record ia e te taua ona iai le vaenga le naki pai ei ona ea ngai tai le ua umon pai o tui po ia tai lua o le AstraZeneca ma le fai o la tona o lo o pai ona o atu anga i tai le i le ma ia mo tau po le ya mo la to ya ai ole tau o lo matua pa mamalua i la to o lo pai ona mo le no yo e to mo le pan mai tawa ona matua ai pai ya telefona ya mas te tawa ona ya telefona ai le so se temia ya e te ai to mo le ole mai o ulanga na rena o mai le ile pasilanga po ile mai le mutanga duenga le ale so paro loina ia ona ole por eso pinga tele la le wanga ine ia le tanga duenga le so po malo loina ina ia masalo la to pa mo mo po ile ia manuia umana i tangata ia na malanga mai le pa dele ia ai awane ko le mai se si fa tau i tele o le o fishing pa ma ia o le po na e tal si ko i tato ia tava pea ia le on sai tato no ia o ko le nganga ia ko i talo i pe i le tu
tau anau ia o le soso ani mai tātou te noa o wa tātou wa po ia i tātou le nei whakitau ia ali tātou sana na ia whapena na kona lo ni le tua ia malu pea ia le pui ngā o na aolopa i lunga i le tātou no e o le tulanga lawre nā le o lo mo pia te kei ia ma le o sai ma tāpua i le nganga o le file mu ia ua le tāpua i le nganga o le reo te vai e mo penga te vai la ia e matua i matala le ma pau le o lo pai o le te mile nei i uma whawhitau i le atua tātou tātou ia o le tātou le whato a mata le tausanga nei lua whenua lua ia ale ai e tu lai mai pēr ia whawhitau ma o le nei po i whama ia pēr ona pēr le ua ara alu le a po i le lua tausanga ia o tātou ngawha pēr tātou ia a tātou le whaiteste foila o lolo ia o le a whau ia pēr ia o na whangasolo po ia le nei whawhitau i le ngata o le tātou o tolo ia e whapena po ia le tātou larolangi e ia tātia tai po i le mitai au ia lea sa pamulongo po ia e Samoa po le tātou mangu wharalo i tau po i tau e moni ai le tauanga tole po ale e luka pia o mona pai o tu e lungo paisa po le AstraZeneca ona whapea lea una tua maloki oi e tau ona pate e tau ya po yo le meka ma sama terakhir na paenga o se vai na tau te leo ya i po ile teni o le covid ya tal sia e ya o ya o tātou programa. Maro, ia peo o le maneia o le pinangalo le mamalu le tunu le tustusi le tātou pokala mea atatanoa. O lo mori mai ele feau ia e ei foi ia manatu fina le whaaleangu ai tātou a nalo mai ele feau tā ua i mo le tāpenanga fo i o le sālu tātou tunu ia o lea wā whātia heni atu ngā vaia, whamon a tātanoa e mawhai ngā alu kini pelo e sui ia ngai teine fō mai, ia ngai tama fō mai, ia ngā e marorosi, tālo whai Samoa e meise ngai a mātou a inga, whapea fō i Samoa, God bless you, whina ngalo a heni atu ngā vaia tātanoa. O mai la tau ia mai o i luma siaki tangata ia. O lewa amata na ilo to whaafuafua ma maru lea tunu. I tiulanga la ia. Saula ia le mista lea na whaia ia tiulanga ia. Pea whaapea o ia na whaia. Sau e alu e siaki. Wa whaapea lewa abe se uma lama ia nau whainga renga sa iai. Pe tau fia sa whainga renga sa iai a te tanoa. No mau atu. Basta ia tole fo e lua se lau no ia i latou. Ia, ola. Sa ia patase marpase. Marpase. Lua se lau suono patase marpase se. Ia o leo whaina o tangata ia lea mua whanu whesea. Waringa lau leinis tau manu oai ka kaunanga o e suin beda. Ia. Oi ka kaunga na so sila whaare. Ia, tiap lava ia o tau loa na mai ia king pelo e po. Wha mua i luma e. A tonu ai a ko ve fiki ai le. Fiki ai Covid. Ia, lelei atu ngā vaia ia o whautuanga ngā pēr la kaunga saur kai whongo lea le alfas. E saula e kumalanga maske. E siaki le vevela o mua ulo o tangata. Vai siaki le fiva. Ia se ba ai pe fa pe I le langonga o le nei furtai au na matata no ma se tasio tama mai Samoa ni tai au wa upset del to ina atanoa
ya wa upseta finale e lo na alo fo e e faina renga de vanga le ka o le front line na tatou ya wa upseta to ina me la ia ta musuai wa foi a fa pe le fa e la beaisho na alo le il fa no fesere o ai le upseta le la tu wa foi matolia e le ngata no popole o lo watari po lo afine lai I de banga dia ada la mo mai nei fa ngofesia winga na nga fa pe ma wa fa mai mo braku ko le fa tuanga le sa vi sono mona ta lo fa ta mangvia ya o to fionga pokalame mo to sa mo vi ngole tuan maftanga masani ta lo fa malon nga due o le sa banga dia finale de Revelation 14 no la o le ale whainga ka, o le ka ua sa o le aku, mea ia ua kukupu ia Samoa, mo I le lei. Whamaru ai, ta lo whai so tātou atunu pele o tātou tofi, mai le atua, o tau nuu Samoa, le whaamai, e le mawhai antoi anu ese le whaamai, o tātou māsani ia tunu nei ua tātou wau mawai, a o lo fia ma lava tātou, ioe, sunga ia savelio, o le wingo le tala, ele io o tua le community le fa mai o lo to tonu lava la to ia o lo maua o le winga le na o le sanwanga ma le fa lava e fa tai mo le fa manga savelio fa tai tele lava pia na faiatu ele o le temi nei e tato te fai excuse sai temi nei a batu a fai tionga le tunu talia ai sia wa o le tunu loto tinga o le tunu le loto le fia o le tunu ai sia me o loto ti ngai mo loto le fia le tunu me mo o tau nu fa mai me no lua o fa fonga le malu le tunu e ai tanga to fa ia fa uma o ainga ia o le natu la to e fi mama va tu la to ainga fa fe ai no isi tanga si o le mena na fa malu lua to ai fa ke le aku no malu le tunu ma ke le atu pokala me o le Maleifua-Mai le taiau ne ia e le ai ata tau io le na vasisi le la vai tau fa to atu ia awa o te me fa ngau le malia le manu le tunu ia wa ki le longa me besi le tunu te mi nei le mga mi la vani upu fa au fiufi mani excuse on sa I fu itala le tunu fa kionga le tunu nanga le longo malia tu nei me fa pe mai wa vakwa si ai ngo se minska e le longo malia Mukua le maali e lewa whaafunga le maru le tunu. A whaila e watu ni whaitionga le tunu. A e sau ni whaapunga whaapea. O lale i o whaamai kua. O lea ngā koe ngā mea. E pe whaapea mai. O ngā ole suisio manga le la bea. E le kalwhea ngai ngā koe ngā whamakalanga. E ke e koe le ki ngā o le kumu. A whaapea la. Ia. O lea lani mea la. O lea leo e kua. O le wa fia ka ngaka. O lo a fia ia e ka ngaka whainga renga. O lea ngā me leo e kua. O i kua. O le laku le vaa lele o ngai fafo. Le no le vaa lele o kaungu. O ai le a fia mga kwhainga renga. O le nga. Ana e whai mai lava e le wari kua le community. Ala la kaungu ka kwhainga renga. E le community. O mea nga, mena i lea ngai mo mea o le kamwhai e whinga le kau lafi mai I mea nge. Wao I le whasei ngai le kungu. Ese al kei me poro kiki. Ese ke mi wa ka ngu fa mai no mo vinga nga mi fa kuanga ai a sa lo ni fa kuanga ni me fa pe mai ke me fa pe mai o le me sili lava o le ko spulu lima le nga ku fa fo I o le si lima o le nga ko mo si sio ma o le si sio manga o si sio manga me la va le o le community ya le va me la va le o fe me ku le community le wa mo o ko mo me la va le a fe ku me la va le o sa mo me nga de nga mi ya ke mi nge ni ma excuse Pon mea a whanonga aku ki ngare loko folo. A whanonga aku wa le fia e whaupunga a le maru na kungu folo. Aisha, o le kemi o le folo ma le kemi o la pakaina. O ngosa. Ia le whea ki a king pelo. Sao la king pelo. O fin ngaro le kungu. Ki ngare loko inga I o mono ka ngaka. E le ma whainga sa ma so pau ai whamali e le maru le kungu. O ngosa. A waku a whai kionga folo. Navalo. Navalo ngosa. Ia tina tayana. Ia le whamaitina to le fua ua atu sio tātou atunu o vai atu le atua ua malepe le whaavai sio tātou atunu ia ngā o malepe le whaavai o nā nisi mea te manato I fua
a fa ya ku ya ku o ma le pe fa vai io wa ma le pe fa vai fa ma mia a wa fe kai kala pe fa ya ku aisha o me sa o me le ku tina tayana a savelio ya tina fa itete le upule na o le malaya ana fa itete la lo si da fia ya idea o tele mau o tele le wingo le fa itete le sa mo ile te sui o tato por kala de fa mai te tina wa malaya le tinu wa male pe fa bai le fe mai savelio ya fa itete le upu malaya ya kia uia ini oi o le malaya o le mai le malaya o le malaya o le totongi na o mesese ai fi se me ai fa malaya ina oi ia ele man bien me te faia de mingana no fam tananga tu danga le nei manere fina nga le tu fina ma tu ngane de tau mai en mele le tau fa ta tu mamado de tunu o le temi nei so se me la vai tupu o fa punga wa malaya le o le tūlanga e whai populu la tātou whai unga i e whai o le au le tam whai le Maleifua-Mai ni tai au e mamoni atu au alita ta lia whautuanga ta lia foi le toa sāman to tā mai le atunu ta lia foi le whaasea le atunu aisea langa le na o tau se atunu tātou uma ia me le na tātou le atunu uma lava tātou tina tayana o lo amanu ia au ai ke fia ia te loa ia ia la tau lava ia ia aso vale falava au e mai mau fua penina yuli tu pe yuli ia e alu ia na ia tu langa masani nala umanu sini ia malo lava ia o le tu langa na le wai nen mata senga le te mi ata tanoa e wa amata fo in mato pasenga wa amata tau felo feto wai ono le mele le malam lam le tato pokrame malam lam le tato pokrame mana o mia le fautuanga ia ele se faitionga o le fautuanga a latu le ita ia fingal malie o tau ia fai un o tato tunu on sai wa ale na watu fo ia faitonga ma tele manatu ale ava fai ale meu tau doto ia ala na mele tupu mai ia felo lo pe fa penga se ko lu kanaka lua se fulu tangata e deu kaudia ira tangata i o fango fese e deu mautinoa a faila e mautinoa ia tangata nei nga fese e lua se lasu ono le meta noa tamon pepe lua se lasu ono te lel foi ngumela o ila na le pole ia atanoa ia ronga lela mapunga i fudunga ia ri laulan ia sa noa mai ai o leo a matona fe meme ya ile so ali e atano fai si so mai on ya mano vai le tai o sa so noi de ne foi matau vai ia no fai tu ele fai ngopi ele fai ngopi foi ele tulanga le nei wa ia wa le foi wa tato wala fai mai foi de tai ia o tato kala noi no foi ele tulanga pangatia le wa anga ia le tato wachino ia te au tulanga nai fa ia ele o ia le tulanga foi le wa yesu si wato ser so foi talu mai la vai ele fa mai le nei no no tato no ia pa wale o pe au ia talo patawana wile tua so ani mai le tulanga pe ona ia foi le tato tunu Samoa nei ia ne foi vai ta ole to sanga to le po mana ia ata to anga ilo le tato kala mole nei tai au ia de le na mato tapo ia tanya ole mantu foi le tulanga le sa tato kala noai fo ile le tau le ua le fatulanga mai ele company po ile le ua ia le televisi don mo le tato wa le sa tu mai le tulanga le sa ia le sa suluan pe suluan wa fetala il masi ia le madienga le na fai muli tau sanga ele na se mo vai tu nei
tongi TV eiva eiva whalewhai TV le la sa tapa ina koe le la tau te tongi le suparu awhetala ele masina ia e pape na tapa ina o mamai pale televise ina ia tu atu i tonu ia lato audited accounts i pe a tiro ia le ofisa le o le pule whaatonu ia ona whai mai ei loa leo se whai uma wale mata upu le nā ia wae mantua kohi le tātou talanoanga i le nā po i teimi ia o le tau ma le digital TV e toltu lima fe le masina toltu lima fe le masina e tutongi e le whare whai TV e tas i le kampani ia peitai ane ia ua tangtanga i atu ia pule o TV nei ia e le o ngawhatia ko i lea lana pai ai pea tala loanga i ei ulo i na mariri o le atutongi le sfulu anuafe tala i le masi ia ae se i toe tangtanga i le ta upu le nei ia lea lana pai ai le o le na mariri ai lea i sfulu afe tala i le sfulu vanu afe tala i le masina ia se ia o se tonu ia ona whataunu ulo lea o le fukuanga le la ale matanga luenga le po le ofisa o le tumatai pule whaatonu e lea la ua maua mai ei la le tau au whai e lua sfutolu afe tala i le masina ne ua ngai ne iaia le tongi lea ai o le vaenga lea e tolu televise pale TV ia e tongia le lua sfutolu afe ai o le isi ono e tongi le sefulu valu afe ia ona o le tūlanga lea ua titiro iai le ofiso le pule whaatonu ia o le tūlanga lea e li o taitai ana ngawhatia e isi whane televise ia e ono ia le amount le lusu tolu afe tala le masina ia le la upa e tongi e whane televise e tolu ia le lua sefu tolu afe tala le masina ai to tongi e le whane televise e ono ia le sefulu valu afe tala i le masina ia mo le whaongaina po i o le platform lea po le ounanga lea le digital TV ia e whaanganua ia latou TV i Samoa i le temine nei ia wale ua angai mai po i Samoa ia ua pei po i atou tau i Australia ma New Zealand ia le ua alu i lunga o le digital TV e le o toi ia se a po i le TV le saula ia so ia pe o le tasi vaenga po i lea o le le si vaenga po i le o le tātou telefou ono le ua whaire whai uma mai tai pule whaatonu ia o le atutongi e TV e tolu ia o le a po i o re o tā ua mai ia i mō whale TV e tolu i lusu tolu afe le masina ia ai i loa lama de mo le vana i loa i pa le TV pa intongia o le fale TV le TV tasi o le fale TV le po i le TV tolu ia ma le fale televise le TV le pakita masalo la o TV la nga e tolu leo le ala tongia ia le lua se tolu wa fe le machine ia o isi mau pale TV umaiva e ono era tu tongia le sulu afe tala i le masina ia mo le platform le e a foi e fala wilo ai ia foi ia la tu wata o le TV ia e pe o le mangala le o ia foi ia le vai nga le o fai unga le ia ma o manino mai foi le tala duas futol wa fil masina ma le skulu wa pe le masina ia o se renina le o le atonge e fai TV e tolu lusu tolu afe fai TV e ono ia le skulu wa fe ele vaenga nei ia o le tulanga le nei ia pe a msilo ia matatu tala no mo ai foi
ia ona o le manao ianga le ua iai nei tonu o le lalolangi atoa e anga i malava TV ma le tio ia i le vaenga le nao le digital e a po i o le tulanga manino ia o tulanga o mawhapena ia le ua anga i fo i tātou mātu nai tausanga o Morea ia e whapena ona whatino ai le digital TV ia le la ua mo mai le whamaoninga o le talusao ma le talusao ia i seleni o le ia e nei fo i au o nanga i tono o le tātou no sina tala le nā mai le nā po i paenga o le tātou no ma le nā po i paenga o nanga i tono o a koe o Samoa o te langona po i le o le sia tātou tala lea tole a poa e māneia ia le o le tina ngano o le whaipule o a koe o tina ngano ko i le o whaipule o ai koe o kale a tawha e ana whaadia i le pāle mene na ua sauno na launga o le tulanga lea mai o te langona o se mea tau ko ia le tulanga lea na sauno ia le topaku ko le ale vena ale e na sauno ai le fionga ia ale vena ale e le tatau i le whainga o ale vena ale o lo iei tuton o le vanga whai ale HRPP e ala au whanga solo pea ia tulanga po i o le pontanga le pāle mene o lo whanga solo le temile e ala na whaatati ai ia lana talusanga lea i malo talusanga ale vena ale mo le malo e te tau lao le tue whetu tū nai ia le tūlanga o tiute o lo whatau nue le ao le malo tūlanga lea ia o le tūlanga lea lea utatou silafia uma le tātou atunu ia le tūlanga lea fo i lea o le e ai a mea ia sa tau mawhai ei le ao le malo ia le sa tau fia le whamsinonga ia o te lengona na o naia ngai na ia le tōwhako i pole fionga ia ale ia mo le malo o te taula o na whaamai o i o le lei ma whaama oti le lei ia ma tāwhai oi o ngā ruenga whai ale a ko i ale ao malu o le malo o wai o le tulanga lea na ia e alfite ena inga tele lea na iai e ana whai ai e fo i ele whaamsinusi ia whaai unga ia ai ua uma fo i o na saunoa ia no e pela o tulanga la le na lea e le tali la wa le tali le e fo i ele whainga malo le temile nei ia ai pe o le usilafia le ua lockdown tātou tono ia ua le mawhai ai o na whatau nguina le nei vai aso ia le pono tanga le pāle mene ia o te masalo ia o le atali ia ia pe atali fo i whaitau le malo i le teimi e mawailo la ia tali fo i whinangalo fo i whaatua sui ia ona o le matau au te langona o le mea le tatau ona tala noa awa po fela o tu ia le pule le o le malo wa le o fai mai ia le fo ia le o fai a fai uma ia ale a ia le pamsin sit ia mane matanga rengo pamsino ma pamsino nga Samoa ia tu sa le o fa le a ngai na ia le a fo ia le malo si anga le sai le ao le malo tato no ia o le tulanga le na pe ho no i sina foi tulanga foi o se si foi sta tu tala ia tonu le nai o le ai este mi o le a moai ia se atuanga foi o le mata o pule nei ia pe a fa pena foi o tati malo tu sai ma e vai nga tole fo se on ta pule a finale la so finangalo taman pepe le ta pu le al malo le ua pe ua le tu ta sanga se ta so fai pule pe na sa no mai ata ta noa fina le vole ilo na pawa le sa so se mua ia si au tali ai wa le ua sa no le tu stala ia ata no ia se ta to fatalia le tali mai o fainga malo
Ia wau leo wa mai le finangalo o le faipule leo. I tūlanga o fōi woi ia i le whai unga o le whamasinusili. Ia o te roa e le isa o tali wawe atu. Ai se I whatari po whee le ase tali mai o le tātou palemene le tūlanga le. Mania, maro lava o te roa tu salo finangalo mātata no te sao au ia le ai. Le ai. Wale vana, ole mea fina le sau no soa ia ia le sunga le tete sili atu le epa. O le loa le mea le tauna whai. Ai le whaia. O le angasala. Wale vana angasala le tātou palemene nei te mea tanoa. O le mea wale vana tauna whai. O wale vana tauna fix ni mele pia whapea na yeisi sasi. Ia le ala mo to e batu e fine sui I tu malo. Le finale le talenga matua ya ale. Ya la vato e vatu nem tau ku al me la vata tau na fai. Yo o ie lo ai mo meu fai nga malo manino me tau na fai a fe finale sasi di situ apa mai a finale se uta ya tonu tai se tai ya tonu uta. Ia le vata to lo ia le la pa pe wa se ya tai ya tonu uta. Ia le ala o batu e ale a le nganga maurunga lava ia o le mea te tauna whai o le whaavae le tana noa ia a tata noa ne lana tato ia ina I sui ina whai mai wa mare e tato nuu le tato atu nuu ma lepe tato whaavae o I tonu ale langlanga mai fina ngalo ia o le mea moni ia e matoa le ai lava se mea e onga me se fua le whamsinonga ia le malusianga o le afina o le ao malo le ao malo matuani ia ma se mea aua whaila mai lunga o le paua whaunga e le paua ala e lo le lei lunga le whaavai ia o te taritonua iai foi to ina lo whapea na ona fasi mai lava ia te to le fua e le ame se na gona le o le ao le malo e ta tau ana tu lai mai tu lai mai ai nei wa be le fa alo le ao le malo ma le tua vanua ia le fa pe ta to malo yo e ta tau ana tu lai mai le tau ana tu lai mai me na ia ta te ika ke le ma pa ngau le malia o te ni loa po le sa o le ta to fa vai ma fa ngi ngol fa vai ia o le wa fa ia le pule to tasio fa misnonga I meia ta no pe o tu vai ia fa tai fo ia le talenga ia ale talenga batua ia mo tamama tu le tu du nai no le be ta no fai ia e ta tau to e a mai to no malusianga le malusianga le tanto e mai to fengi me wo mang sengi da malu okay ofo ia ko nga mea fingana ta no wa makwa ka u fa mama inga le ao al malo Samoa o le ao al malo Samoa o ke ne noa ia si ka ko vai e de o mala e de o mai ma na o mai ia si ka ko vai ia e le nei fo ni me le tu mo le tau wanga fo na to te le o mamaro le tu te tano me fo ia tia fa mai e le nei fo ni me le o tu ai sia se o I fo la vaenga le sa tele le I fola se I fo e tau ta to tu ia na wo I fo vai nga o me se le fo wo mai ke me la ko viki Samoa nga o me se ai se mai wa ma nei ta to tu I wa ma lepe ta to fa vai ana fo e tu mai le ao malo ora aso nga fa ma malu mai ya maso nga finga le ava mai I finga malo le tu lai mai lo tu lai mai lo te mi nei o le apa ua tu asio ta tu no I le tele ne mo me ia ona fa tuanga lava e le au ia ma biel mane se fa tuanga lava wan leva ta ta tu lai mai e ku sa po ve sen malu si anga le al malo ku lai mai pia finga le mai mausi ta tu no ta man pe mai mausi ta tu no mana ia la vai to le ki fa ku da lo le va ia ta to fa te lia po feo ia ile
o feo ye se tali mai o le whainga malo fo lo ye nei tu sai fo i male manatu wa la ngai whaipuli. Ya, nelei atanoa, e o tali atu na, o le na te lol me tano whaia, ai le whaia o le angasala, ua lewa ngā angasala nei mta upu. Ioi, ya, ta ilo atanoa po e angasala atu malau fionga pele ai. Malo. Le tulanga po ile saya ya papea ya sa papea la bata ita ya o le tasil nei mata o Brasilia kuna mua ita un mango le fono le o lo panga solo nei a mai tau sanga den sai mai nei ona o le mana o lea ua iai ia le whaare tonu tātou atino o ia le tātou whaavai mai o le tulanga le taua o le parlemene a ngai sa o ar parlemene e tau mo pai loa e a foi whasa o le tulanga le ua whaare to ia e leanga la o le whaana velawe o le whaana velawe la o le mele ua i tātou le watula i mai nei ia le whainga malo le whaatua tua i le atua Samoa tas a o i tātou ia sa benefiti ai i le whaikunga le o lona winga e le awala mwhai o na toi whaasa o le mele nei e le se awala se i longa ai pe ua maua mai se si whai ngā mālo e ala i se si whai ngā mālo mai ala i se si whai ngā mālo hoi lea o mai a e pina ngaloa ina ia toi whaasa o le leile tātou whaawai na patua mwhai lea na sa o au te langona e le mwhai ala mwhai te mile nei le vaenga le na o na o so manatu ala le nato le po avi ele mata upu lea so manatu anga le o yai au wai o te langona foi a le fasa o ale vaenga le nei e an we ia fa tato o tunu e fito to a ia pe fa pe ia le tato o tunu tu la vai si mo le vaenga fa ir fa tu ile tu Samoa tas ai tu la foi le si vaenga ile HRPP ma le teita inga i foi a le sunga e tuila epa. Mai o te langona, e le mawhai ala o to sa o le tātou o tunu. Pe se i longa lava, ua mawhai o na to whasa o mai le tātou whawhai. E pe lava foi o mesa tātou mai ta wina i Jamie Iwan. A wā o le 5 ma le palu tau sanga le sa tu lai mai eina le tātou o tunu. E iei nei whane tonu le tūlei mai i le vai temi le o le valutasi, valua, valutolu, valupā, valutimu i le Constitution. Ai o mai foi la o mai tausanga le ana te atu nei, tua tūlai mai foi. Ia, o le whaingatā la, e le o mai rupa sa. Ai so longa lava ua sa. Ia o te longa tua pauna o le temi mawhai ai o na maua se popo o le apo i o le tau le nei ai te toi tilo a foi i tangata na pālota i le whatuatua i le atua Samoa tas ma tangata na pālota i le a foi i le HRPP a wā a tu whatas i ona manino mai ai lea po le 12% o tangata na pālota i le fast a o le fase fulu mon tupu paseni 5% na palota i le HRPP ia o le mela le ute popole ai ui o le tulanga hoile e whainga tā tele la hoile leon i mapau pongo i la tau o lo lango ina le HRPP ona tau mawhai sa ta i atu le atu nui o i le vaenga to i titi leana maro mai pai ngā pānot ia wala ia o ade mawhai ala na pasa o matoi whaapo ia le meta to iai a ole i whaia whai ngā pālota ia le tūlanga le tātou te iai le teimi le nei a lau pionga tōra wha ia o le tali rawana tātou te o i te whai ngā malo manino whai ngā malo a miotonu whai ngā malo a sao pai ngā malo e muri tai i whaavai le tunu. O lea le whaina o lewa sauwhanga mai te tonu e lato te teita ia le tātou tunu. Ai whaasao le whaavai.
Ioe, la tato whatantari e le 5 tausanga, o le ele o ngā na whai tato palemene. Ese le kapeneta, o le palemia, mana le kapeneta, whaununga, ese le funga whekalai, ia ma le palemenga Samoa o sui uma. Ese le whamasinonga. O ai lai whasa oa le tato whawai. O ai e whasa oa. O le palemene. O to tonu o le tato palemene, e whasa o le tato whawai. E le whasa oa e se vanga whawhai se vangala, ina u mafuri se vanga whawhai. Te minei la, o le lau le leia lea o le fast. E o mai e toi whasa o le sise. E mai e toi whasa o le sise. Toi a mai le tato whawai le tonu, toi mai le au le paua le au malu le malu tonu. Wa o la tau le tu el malu. O la tato whaatani e le 5 tausanga po le 4 tausanga. O le anu ne tupu mai ai. E mauti noa lava e toi tu lai mai le HRPP. O mai noe whaasao. A le e lako kai au. O le avea i e whaasao le whaavai. O le avea malako kai au. O le kai au ngasi se e le whaavai o Samoa ma le pei. O le kai au fo in koe a mai e kokongu. Ioe. Ane whapeo a o le kai kai o le whaas. O le mea ngau ke ma whau iai. Ia, vai. Le wo manga ma le pe kako whaavai. Lua kako mai kokongu. Ya, faise ai mo ka ko mo le aku. O ka ko kale per fa vai da ku. E ne se fa vai o se fast. O fa vai da ku. Le mo ka ko kale per, o le mo kale per de fa misimonga fa vai. O ka ko sao mai ko ko. Ka no fa pe ka ko. Ka ko le ko fa le fa vai pa sao fa vai. Me si do ka ko mai ko ko. Ah. Iyo. O le me nga ka nga fai. La ka ko fa kali la va se umba. Wa le mo ma le per fa vai da ku. Na ma le per fa vai o ngo i ungo fa misimonga. Yo soli whaavai, ko e soli kula fongo, o mea nanga from smonga. E ka kaulai pāki ko kongo le palemenge. On koe whaasau. E le kau whakaria fua se sau. Ia ase nonga ka mo pepe e ke fio sa mo kia ko kongo kia le whaasau. Sau ni lei, al sau noanga tole fo. O le whatalo whamai angel whiari, ma lo soi fua tole fua man tatu pokalame. Whatalo whatu fua isio kasen ia taman pepe. Ma lo le soi fua, tahi le anmana ia mai fua ia le. I. Stoi ina nei. Angel, ia nau whatalo whatu, ia nau kaseni. Ia laila sa whata, ia stay safe, HRPP, especially if yonga le li pandemia, to le epa, whiwhilia, mana ia tātou a inga, ai si kuu lava le kangaka ia, e kuu lava kangaka ia whaila ko fia maulunga, tina tayana, ia te loa lewa swinga maria whinaunga tina ma le brother ia whinale ia savenio, vai, tātou vasenga ia tātou maua le ia te me lape fo ia whaupunga, e foi te me lape, e tātou vasenga. O ngosai, na e tō loa le o e lofa tele ia savenio, ia e tātou whaiwha leo tātou manatu. Ia le manatu savenio le sai, o manatu le fide mu, o manatu le fide mu, ia le manatu le matavasenga, e le manatu le fide mu te mine, batu per whaasea longo tinga, ia me whapena na fitu whahai wha tamali ia tātou mawhtanga I lunga tātou tanuanga, aswale whalava au, ia whamai aswale whalava au, e leo I loa le fast I lalo, ua tuā tumu I le whaamaaina, ia mo I le whinangaro tina, whaamaruai I masalo ua tau whaiwi u le pokalame ai moni atu le whaamalo, mal whaatai o tau awhionga sunga tu sai fo tātou pokalame, manuia lau whea au matiu tenei aso, ia, whaatai lava whaamaruai, atanoa, ia, pio le tūlanga na o le a whionga ia tamon pepe, ia, e o malolo pokalame, ma atu do whae, e atu do le la sa malona wharetua. Ia, whai atu leo la ua wate, loa pe spururua I tu la. Ia, la malanga atu dunga le skeke o le whina o le tamaitai, ka o le skeke o le tamaikai. E leo le tamaikai, leo le palamia Samoa, o le Queensland, Australia, o te maitai o le lau le ele Australia. Ai leo te maitai lea o tau le palemia. Ia, le nganga maurunga ma le nganga whaatai. Ia, o le tali atu nāta noa lau fisiri pese si met fia sau noa ai. Nau, nai e tātou mta upu mpai ko na mai le. Ile ne po tai au ia wa po ia le tātou pokalame.
ia ai o le ko te mi ia mo ia ko fa malo mal fa sai lo yo ma tu sai ko mal sa tu ko kala mi ni tai ao ia lo yo ko i tu man pepe wa ko i le pinga malanga ia tau na fa tai ku te so ma le fa mo ia wala wa le na tu te anga i runga i le stete o te mai tai ia pui maru te ia lo tu so i fu lo to pinga malanga i le lo pa malang le le tu i tau no ia tai da yo na pa ia po ia ko ngai pe ona ia i foi lo to malanga nga ia tuile na po stete ia ai mo le nei te mi le tato au pa ponga male au tustusi ia male au mai mo ia pa sta ia tu le nei tai au no mo po tato a no ia tato te so tai ia a o ia pe le tato tunu ia i le lockdown ne pe ona ia nei ia ua whaingatā ia mea uma ia ona o le pāre tonu lea ua tūlei mai. Ia tātou tarusia ia lei o le tua pui manu pēa ia le ola poi o soifua ia te utou o tamā matina ia meisa foi le autustusi ia ma le loa loa le tātou o tunu o le ngata i Australia, New Zealand, Amerika ma isi vaenga umo le raro laki. Olo e mai nei po kalame ia fa pena foi manuia le tue lo pionga to le fo pa ia mai pa de la me foi nai au Australia ia i fo kwanga uma le nei aso ia ola la o na ia ai fa ia tu nei a no ma o pie ma le tau e nei ia so to pele tua puli tele ia tai na pele so i tu lo tanto no le ngat ina ia tu mamau ia fa pena foi mato nei Samoa ia malu pela na puipuinga iona ao lo fai mai ai so sa matou fa talanga lea fa io tua ia matou tala i Samoa nei ile nei foi tai ao to le fo ia tatu to e felo fo ia fa malo fa tai le lau sunga ile tu stala la fionga atata no ia ve ia lo leo fai ma fonga tau moli ale fa tonu le fionga fo ia to le fo ia mes foi le sunga ia ayo ain u wale fai on tato fa tasi le netula ia mala tali fo ia mai ia ve ia lo le moli toila nga fa tai le neta ia sai fo i matala fo ai mes fo i di poti mai le tulanga fo wa yaisi o tato watu no ia moli toila nga fa tai ia fa manu ia tele le tua fe au ma ngaluenga matiu te fo o tulanga fo o le fa tu stala o lo fe ngai mala sunga ia si matou leo vai lea ia fa manuia tele le tua ia manuia fo i fuafuanga le nei aso ia fa soifua fa to fa fo i la o fionga le nei tai au fo ai lama ia ai lama sa no to e frai foi le temia nei tai au pe fa pe ele mo o covid ia atata no ia ale terminei ia le tato fa tu tato tu stala ia stato pese mai fa mole ia na fa penane na fa martu tato pokalame
Fitu minute na tālele tūlae walu I sini Australia nei, e tātou pokalame nā ma le whionga le atatino te sā, ia mesi mai o I Samoa, I le Maleifua-Mai, I Samoa, ai Maleifua-Mai, ia tātou ro tātou nofu ia tunu I whafo, ngā maulunga ia lea fōi wa, whapena fōi o na, whapena fōi o na saunua maisunga ia savilio, whaptai tele mo le pokalame, to le foa, whapea fōi atanoa, ma le malo, o le pokalame tama ale vai maunga familia atu fōi I se whaasoa o le tauta mali I la o tau sile sunga lava ia suanga lava o ai tua lava o ia le ua saunua mai fōi ia le tamaya savilio ia po se uso fōi ia keriso ia o le nganga fōi nā savilio fōi ia uma fofonga fōi o le tātou au tustusi me se ana o whanulongo savilio e de ai pe ana o whamarurua tu fōi e te le tau whamarurua mai te loa lava ia tau ia o e se tangata whara te le lava le o le ngana lava nā po whea lava o le whinaunga tātou senga ia e matua lava le o tu langa lava nā pe te le tau whala lalo mai lau whionga vahanga opa ia mo sāwhenga tā e o langona lava ia tātou senga ia me se ato le fua tele o te mifina le ona o peo o le vai liu lava lea e vate o fui se manatu ma se mea I ele tautonunga ia tautonunga fui sa velio o lo iai lava foi le rei o le tatu atunu o tele lava manatu sa velio fina le ia mai mau pea na whapea uma fina ngalo o tangata e fina le mai le nei ia le manatu e fai ele ti peit ia le wa vea lava ia sunga ia se velio ia ma fai ma fitu popula foi lunga le tatu autustusi ia wai e whapenata o lai e fina ngalo le atunu whaptai foi ia fa ne fina le asa vale falavau ia o fetina mantama ia o tasi nei o matua I lunga le pokalame fa bena la fuena fina ngalo mani o lato to famolo to fa tanga loto o nano fa bena la ona mo le fa fianga ia o se me fofo inde ia tatou ngalo lue fa tasi fa alio tatou manatu fina ngalo ia las fa fonga I lo wa matolia lo fianga tamon pepe tele ana e whanongongo mai tātou pokalame. Ia lewa e sume nei te malanga I Queensland, ia lewa e awhea fui nei I sini au se tālia, lewa tātā tāna noa tu dumo le mamaru le mata wasenga. A me se fule maru. La se so langono iai. Wa o mea nei, ia whapea tai tai ani me ane, o mea mo ia. Me se apea anuka le kai anu maka wasenga. Wa makanga asa mai whina ngalo. I mo o fui kūranga whina le. Ia pe whai keke ia, le ma whai ngofa pe fusi pai, le fusi pai, ia fisi man ma fusenga, ia pe mena wo o tu iai, o whai asinga luko kai nei, ia sao no elo whianga taman pepe naso. Whamalo, whaftai, tola foto sai fo ma le whafsili, mo le atu fo ile angang whaftai, mo mole nea wanoa tā ua. O leo wa taunu umai nei mea lo e alala ai ma rana tu ai le tātou porkalame. Ia whaftai fo o leo wa sila mai fo le tātou wasenga. Ia mes fo lau whalongolongo. Ia e fo ule wa ai mai mo wa ai lungo tātou tusinga I lungo. Ia o lea lau wa ai me le tātou wasenga I fo linga sinei to ina le sui fo le tātou porkalame I le tātou wasenga le
autustus. Ia, ai pe ese ala ngona o ato nele fava yaso sa fa pena ona tawana u pe sio uso tatio mai. Ia la ngona lava le matamuli. Ia le wa no fotu nei. Ia o le fu wata fa longo matavava ai fo itustusi. O isole. Ia malo la vale ono sa. Ia ele fa ngofie. Ia me se fo le tato vasenga le tufa ai o manatu o fai tio. Ia me se lava le nei vai tau o tu le fa mai si o tato watunu. Ia mo ne ele sa unoanga wa o fa me ai la so o le lopo fer me o fia fa no longo po fer me ia se tali mai o le tato fa nga malu fo. Ia anyway. Ia o te mo le tuaila nga fa aftai le ni tu la fo ia te o le uso ia ta fa le uso ia la mo fionga to le fo il nei aso o no le mata mo fie fo le tato por kala me le ni ta ya pe tu langa na va te mama o i Melbourne e le we fio mama ma ia sa fa i tato por al mato tu stusi e le mama o me esa video sa video e le mama o se me o lai tu o mato nei de buesta pe o Cambodia, Arena, su esa video. Eu fui sia matou autostusi pulasi mawala. Ele mama o mala se va ngalava le fiunga la fidi fai ngafa. Ia sume foi ma peno lisiaso, ia fa pena foi matiasi, ia fa pena foi talenga ia lio pio le talenga ia tai la tau lio molto funga. Sama fatsa lau ni. Ia le era pe wa fadi mai atoe. El mato senga leu asu mai ato telia ia le fa me piscina ven al ma nei o le mea tatu fa soa ia le lau te bato e foi nei taia o le tatu senga ia o lava pe foi o le fionga ia tamon pepe ia na malanga mai al restete ia sawa femene sin ia papena foi tatu e mai New Zealand wai lava tatu maftanga i New Zealand e malanga mai Australia e le se ai ngai fa mautu yai le se si e tato senga ia le ava no tato mota te le ava mota nei to le fo tato mafutai fa tunanga o se fui na veitem ai fui malanga me nei fita fa mai Amerika Hawaii le alava na fa so tai ma to le fo la to le fo fa tali o le malava lele ia fio mai le se ai na te fio yai ia le mo le moto Samoa vi ingo le tua tato te mafuta ia ma tato pay for le fionga ia tamon pepe ia le o approve to le fionga le sao nei ia tamon pepe ia fa pena la me sa masani na mana to le fo ia tato mo si pokalame fitu fai au si pokalame fo mo le atu no ato le no tato ia e te tinga fo ia sa eli ni langona fa Sofia la vadanga le ni ia pera matu senga tai lua falmana ia wa musu e toe e musu e toe fa sa fa vai e lo ai se la to me le na mafuai na la to mau malo wa e mama e toe fa sa o le la to se ia o te tantono tai pe me finale sa o to se manatu fa funga le maru le tunu io a fai o famusnonga na mafuai na salfanga le afina le van fa fai le afina le fast to ia la ia la to le power termine to fa sa o fa vai la fai ngor kalepe o kokong ia ko mai lo ko fa fa sa ia se le fo si tu la fonga me le pa na la to fa sa o ia o le ma o le Japon ata mon pepe o le ma o le Japon ia fa pena o le ko mengi mai tai lo falmana o le ma e le tonga mases e ka tawanga fa pena ia o ke ngofo ku fu o ai ka tawanga te fa sa e le kai au le le mo ka ika o le fa o le fa vai e le se fa vai o se fast o le fa vai o le ku ia de fu ka la bu ma ska mai ya matua ya ale bena ia de mo petalai mai le matua e ko ka sanga la de karin maro ka sia karin maro o lo cha mai se tali le lei fia ile tunu ia chanranga ngai atai que le mete malima patolo
na fionga le ki akongo la fionga le apostolo ke mete ia malfatua ia lima patolo ia tasilava si melea to le foa fa mole sa o mata di pokolame le asa na mai tawina ai le matautia o le ngana o niso vasenga o le tausala pe mafai o na fai ai si fufuanga ia me tonu ana a fina le fionga le apostolo ke mete ia tonu le vasenga tato lungo de YouTube ia o matua mautu tato vasenga ia an vasenga le fionga le tausala i lungo o le Facebook ia ua olofa tausala i le asa wa ulo fatua wa le ia pe na langa pokala o lo tamo fai na vai ivi mal vasenga io ele ngata ta va tu se na ifa matalanga foi tato te va la fa malua ke diso lungo le o ia ai e self tawinga le fai mai lungo le ia tonu o fina le wa fio mai lo fio ngai fina le le sao tamon pe ia te lo le tau sala e prepare o mate le o mea wa fundu fai ngambalanga ko mal tua ia au te lo ia le la tau no tau sala il la tu vesen sao tau sanga tau sala pe fai na o avela na vesenga ai mai li lo vesenga fe nei ai o te vai e ma na tau sala na vesenga al mene no mana o te ratu vesenga la le le po e kasela po ia o malu la vale e ma na ia le swap le o lu vesenga mo te vai tu e fai asi la vale o vesenga le ke la van malu ia ai ai vatu lo vesenga le o nawa wata mai le vesenga ai mai le vesenga le fa fe ngai ma ai o e tu mai le o e tasia po le po e ku se qua ku i fare lei la vai al matutena o mane lo na mama ia o mai nge la pia dua ile a fordinga le vesenga vai a singu na va ia ma na ia na o se o fotua swap ia vesenga mai le vesenga ale tausala i ate oi ia mai le vesenga na masani ave e fai a onga ia le tausala ia ma le vesenga fa kuna nganga o le vasenga are ya kia ia le misi le pi misi malesi pe o f le i tau sala o iso o ka meki finale nga le pavale nga wa ila kuma ku para vale io le i vasenga le fai ala si tai fo le vasenga e lua la vasenga le ya vango le na te mafofau e ke fia malo fia nga sa o le pi e fia mai le sunga ya sa belio le ile si a sau e fai le pi ia ma na ia fo se i mafofau ia se a uma tu le tafau ia le a mafofau o le a sau nei ma na ia fo ile pe e na mia se so ni tato se no mia na le mamau me le tina taian la mamiti ale mene pe tu no tanga tau fai no mene vesenga ia le tau sanga me le fionga la apostolo pe me fai na fai ma na ia le fa manuat yo a tano no tu foi le fionga tau sala e mal vesenga e mana o ia na vesenga ia ele se me fai na fai to le fo ma na ina wa fionga le fionga sa ya taman pe ia atonu me fai na swap o ia e mana o le tau sala e finale la na vesenga se ngai malanga vesenga ia le ia tani na kelmete ia la tilo iai a fai loa o le atupu pea ma tupu pea ia na fa maluro tau sala o le a fa sa ko menyo na senga ia va na o la tu lava ave se uma ko men na le tu fai no le to tana no mai ia ai lungo i e lo te tala lava le no vo tele pokalame fa sa ko men tele pokalame o le kring ko men wa foi la mo le se le o le tunu le ngal fa longo fa longo ia ta o le ngal ta mo le monil sa ia me ia tu le no fa le o mai ia ia le fina ngalo maru le tunu ai le o le palava vale o palava vale finale dana na fa tu mai na le fionga le apostolo ia pe mete ia sunga ia sabedio ia asu tu foi vai madu i pe anga i le pa ia pa anga ta tau polo kalame le ai lava se me o tupu na o tātou petu whainga lava wa lava lo tātou ala lofa si o tātou atunu ai mai se ni yaso whaftai lava sa vedio ia le nganga na tasi whamanuia lava le tua ia te oe ia mani whare tua ia mani nofo alo ia mani nofo inga venga prada mo fu leva no te au tātou te petu whai whaftai te le lava molo whasoa ia whapea fo ia laila sa whata ia pau lava leo pokalame sao ma maua ma faufaunga le lei e maua iai
fea la e o iai le ia iai i ti sa vea tu le epa ia la tau te wha maulunga ia me se fo ia nisi o finale ma tau whaleanga ia i nisi ia me se lafa ia ka ofi i tūlanga oro i nei ia pe ia na whea tu leile sa whata i moni nei lewa sa nuanga ia te au ia te whaloalo te le lewa i na iuso whasalau sunga ia i ti ia pe foi le fionga per sunga foi ia sa vea pe foi le sunga ia tu le epa sia uso i Amerika ia tu le epa e moni lava ia ono tūlanga whina le ia tato unsai pe ia mena bato e foi le te me watea ia me tato whalongongo tato pukalame awa le papole foi ia le foi whainga venga nai la foi ofisa whasalau la foi e atu raba la tau ia e foi la tau ngal venga i moi foi ia nei la tau foi ia se lingi fisosoani foi mo la tau wainga ia o tato ia on sai me tato ia on sai ia mo tato no ma atanoa ia mo foi nei tala tato te whalongolongo ai i tala mai i Samoa e mo ni leile sa fata whamanua le tua ia te oe a me se foi lo lango ma losi le tato maftanga miti Edwards ma nei el pokalame nei yaso tai au God bless everyone paftai miti tin tayana ia au le mai ia baby longa lua ia ngale ia te tantonu ia le foi ua fape me foi tina ia o tina e baby umatangata eu on matou senga baby tina ia e fape na foi fatalo foi ia tato malo e la ua fionga tina ia baby tina la ua fia tu tamon pepe ia fape na foi Florence tu mua tasi lua toru fa lima ongo ia onga na lo faanga yo moni mai ia tina ua baby lava poe haha malo foi tina e fape na lava tato vasenga o fe tu iai tamon pepe o fe tu iai lo fia ma lo manatu o vasenga lava e fape na fio fofutai me na le vasenga loko mama moni lele sa no ia e fa rongo ma lo au manatu alu a vina ia va vasenga dia a tole fo e si den vasenga i no le vasenga tole fo e pepi matanga ia fape na fo ia sa velio laila ia ai whatever foi on o tipi ia nga ia le Paula Banks le ai tole fua e le level tau sala le Facebook o te lofa ia te oe tole fua na o le mea vevela ai lo toto i le au le mafau tu pea ave i le papua al tau sala ia le foi finangalo le au nga whaapai ia Paula whai mai tu pea la tau ia ai ono le mafau o le awhenga renga le tua. E whaia sino onga le mele o aia lau whaaso e sa Facebook. Ia o te lofu o le aneanga na le o tuspaia. Taman. Oi, e moni. O te loa le o te whaangolongo atu ma ua le ta unga o le vasenga lea ale tau sala o le papua ia pole. O sao ele tole fo. O ngai ave au le ave ia kanga. Ia te loa wa talfea ngai le vasenga le na. Ia o tatu sile fie fo le sai pua vane le fa fonga anga sa mo ni tula. Ia fia le pua e alwe lo pala ima. Ele matango fie. Ia te loa la o talfea ngai ia le vasenga le o ile. Lo pala ile. Pe on ta wale tu le ngol fasenga e ave le fasenga al tausal ia nga fa pe e faide mele no ta no twai manua e aku le sai tua o la ku le fufuru le fa ka ele ia fai mena fai yesu e buru vai ia le mena le buru vai ko ngwe mo ko fa ka ele ia fufuru le la ku vai me la santus au le fai al mele ko kede ko mai ko ngol fasen la me yesu o le fai al mele le so tof tango vinga ke la ku fufuru mama fa ka ele wa ke le pu ane kulo ele roka ele se do la fai fa pe fa ngol mele va singa dia ka ele de umanu mama ia ko mai fale ko ele o nga en menga no fia nga o ki fia lo senga dia ke nga ai fai de me yesu ia finga de tari e po ku sha la fa liu ia ia e kari le leanga ele fai pala va le metia e o na ku fa va nisi dei fa au dei ia fai lava e fufuro tu lava le pua e le fifia he lo pala ia o ke lo au pua
Vane. Okay, ila wanga mai kaua. Wa afai wa whaalongo Maleifua. Vangele whaafonga anga fo e tātou atu nuu ne tae. Ia okay, loha o kalawhenga ia o le pua. Ia, makonia, pone a lava lopala. Ia ko whaperona ia lea o le siwasenga. Ia, mai iang kako saistunga se kolu se i. Ia okay, loha la mo kalawhenga i mai saistu e kali ele suo pea. Ia, whapenga lava. At least like mai saistu. Ia mo umole na whaamama. Tunanga whapena. Ia, te mai taina ia paula. Ia, whapena fo ia. Laina sa fata sa valio. Ia, Sio tama matua ia sawia ia pa uma sina mea le sa fata na malo lava ia tasi te mai tasi malo lava soifua i lua sa se lua mal tautua manai tatu pokalame famia le tua i le tautua ia fai pea lo faatu manuia tatu waso fa pena fai sunga ia tasi miti address ia sa umaka maka i Facebook e ko fanga wo i le papovi anga nge yo fai foi dal papo ver tausal ia walua pala we nei miti ia fa lava yangi pase dua lava la panga dua ia tele sa fata solo telefo ia awange i fai a onga sa video e kusa mala uli le yo se kusi pasi au ko ke fa penga le ai o au ia ke mga ia sa video tamon pepe tamon sa video sa mate le ia sa penisi senga ia o tulanga na de tatu maftanga ne ia so ia tele lava ia le tatu fia mafuta pe e vo te me ta wai fo ina fa ele sa le fionga de sa o ia tamon pepe ia malanga tu konsilani mission fale tua e tu sa fo ma tu langa la holiday ia manisi foi o mero fatali mena ia ina ia ni temi to neva noa tamon pepe ia ola uta pai fe ese de foi oi maleo tapo kalame fa uma tato pokalame im fa tai alo ia to le maro le tnu temi tato foi se aso luma pe ato sa mal final le to ela tapo to le fo ia fa malo fa tai to le fo sai foi male manatu mai foi malo fa lolungia al tato pokalame le nei tai au fa umale tato pokalame ia ve ia lo leo fai ma fonga tam moli fo io le fa tonu le sunga ia to le fionga ia to le fo ia mes fo ia le sunga ia ayo inu ia va pe fo le atali ia mike ia mole to ile nga fa tai le tato pokalame mata ngo fie ile nei tai au fo ile tato au fa longo lo fa pena ona lango ina le tato pokalame ile aso male aso io mele mole tuai le mato wanga fa aftai le neta yao ia tu sai fo i male tato pokalame mato mo fie ile neta yao fo ia fai fo i wale tamali ia se fa fonga mai fo i le tato atunu ile neta yao ia alofa ia lafo i nu le aina ia mai ia le swafa man malo le tato wali Yesu Kiriso ia manga lu mai me uma ia fa penao na fa manuia le tua i tutem 5 fo i le nei aso ia mes fo ia fe au manga wenga pe ona masaniai ia mes fo i tamama tina matutua lo fa penao ona lala ia i tonu o ainga ia fa manuia te le tua mo fo i le tino malosi mes fo i le au fa ngalwenga pa ia le tua le au fa ngalwenga fa penana fo i le tamao ainga i la le nganga ma la le tino ia wa fo i le tawatina ina o tato atunu tonu ne atunu ia mes fo i si o tato atunu pele o Samoa ile ne yaso ia mole tua ile nganga faftai ia mole fo ile nganga faftai la wa fionga to le fo ia nei ma avanoa mata mo fie ia mfai ona tato mafuta i tonu le tato ofisa fa salau i nei Sydney nei ia si io vai lea on me lea fa soifua ia manuia tele ia fofanga mole nei aso soifua ma ia manuia ma dorsa no la fiona sa o ia tu langa na ia de ngang maulunga lava ia to le fo malu fo le malu le tunu ia fa leo tuai no le tuai ia fa tai fo i la fiona aftai fo le manatu mai tato pokalame
ia whaftai fo le ana mai ia o tātou pakalame, tātou te whasalau whaatasi atu lumo le atunu, le ngata i Samoa, ia o so se whai panua ni lau langi, ia e le ei se mea alofa o mātou senga i molo malanga, pau al mātou mea alofa, e whamanuia lava le atua, e whapenana whalaulau le ia, le ala, ia o whini ei ni mātou ima ni maa whalawea, wa e whina le au wafo le whio ato loa whionga malwhalitua, ia whapenao tau no i a inga lo whatali mai lai tu o nei atu no tele o au se tālia o mato whamunianga nā le uma ta lia lava lawa whionga so stemi te whio mai tātou pokalame te whio mai tonu a whea so mato skeke ngei sini o tālia e te whio mai lava ia alo iei lava lo nu fualia e te sa wha iei mea lala tua im whasoa tu mamalu o tupu mai o le atunu a mese lava ia la whainga o te tofi le tua ia matua tele o tamā ma tina matua tātou pokalame do whaafonga mai so se tu e whia laulani lea fuamu o mana e whaamalulu ia o le leo lava lea tātou pokalame a o tātou ia tai au whaito e whai tātou pokalame lea so tai au ia te masani lava ia tanusia yo o tuelo mo perto malosi ia me se fo e tātou tustala whaapelepele i Samoa ia atatnor te sa ia whamanuia foi le tua le saunuanga le whionga le te sili ia tu le epa lo sau nei portae o le se furo tātou i Samoa ia tātou whanongolongo e langolongo sua i fo le tamaitai palimia ia fia me ia awane ia whaina le tātou atunu ia whapena o na vave o na tāu fia te whaamai pauan me sili vo tau nu atu ia tātou lavo lo iai awane e sisi e manatu whaitio ia tātou lo le lei lava o tau nu o tu whamai ia o le ola le iai, o le ola si o tātou tunu le to mina o mia ni soifua mai mau o non tu langa whaatamala, whaftai tele lava soifua Samoa. Soifua mai.